네, 오늘은 욥기 3장 11절부터 강의를 하겠습니다. өнөөдөр бүгдээрээ Йов 3:11-ээс эхэлж гэж юм шиг үзэх гэж байна. 네, 욥기 3장 11절, 12절을 한번 읽겠습니다. 어찌하여 내가 태에서 죽어 나오지 아니했던가? 어찌하여 내가 내 어미가 낳을 때에 내가 숨지지 아니하였던가? 어찌하여 무릎이 나를 받았던가? 어찌하여 유방이 나로 빨게 하였던가? 그랬습니다. За би Йов 3:11 12 унших гэж байна. Төрөхдөө би юунд эсвэх вэ? Хевлинээс гарахдаа юунд би үл энд тосох өндгнүүд дээр юунд унав би угчих гэж ихийн хөх юунд угтав намайг. 욥은 그 고통과 괴로움이 너무 심하기 때문에 차라리 어머니 뱃속에서 죽어서 나오든지 아니면은 어머니가 자기를 낳을 때에 차라리 숨지든지 했으면 좋겠다고 그렇게 말했습니다. Явын хувьд ингэж хэлсэн шалтгаан нь болохоор түүний одоо тэр цачлал үнэхээр хэцүү хүнд байсан учраас тий ингэж яхаа оронд баг анханасаа эндчихгүй явдаа тий ингэсэн утгаар ингэ хэлж байгаа. ээж маань намайг эндэлчихгүй явдаа тий ингэж хэлсэн. 이게 어머니가 자기를 뭐 유산하거나 혹은 사산 뭐 죽어서 나오든지 하지 않고 이렇게 잘 낳아서 무릎에 놓고 어머니 젖을 먹게 해서 살게 된 것을 탄식한 것입니다. Өөрөөр хэлбэл ээж маань намайг эндүүлчихгүй явдаа тий эсвэл би гарахтаа амьгүй төрчихгүй явдаа гэд ингэж хэлж байгаа тий. 이것은 욥이 뭐 하나님을 원망해 사는 말이 아니라 지금 현재 자기가 당하고 있는 고난이 너무 힘들기 때문에 그 고난을 표현하는 것입니다. Энэ болохоор хэрээр одоо бурхныг хараагаад ч юм уу бурхан намайг инглээ гэсэн утгаараа биш. Тэгээ зүгээр шаналл дотроо өөртөө ингэж хэлж байгаа гэсэн үг. 예, 이 출생이라는 것은 하나님의 주시는 축복입니다. Энэ ам гэдэг зүйл, төрөлт гэдэг зүйл бол эзэн бурхнаас өгөгддөг ерөөл байгаа. 참고 성경 말씀을 찾아보면 시편 127편 3절을 보겠습니다. Хэдүүлээ дуулал номны 127-гийн 3-ыг үзье. дуулал 127-гийн 3. 찾아서 읽어보겠습니다. 자식은 여호와의 주신 기업이요 태 열매는 그의 상급이로다. За харагтун үр хүүхэд эзнээс ирэх өв умайн үрчимсэн шагнал болоо. 아멘. 이 자식이라는 건 하나님께서 주신 기업이고 또 그의 상급이라고 이렇게 말씀하고 있습니다. Энэ дээр харах юм бол хүүхэд гэдэг бол эзнээс өгөгдсөн үр жимс гэж байна тий. Үр жимс тэгээд шагнал гэж хэлсэн. 하나님께서 이렇게 자녀를 주시는 것은 하나님이 우리에게 주신 큰 축복입니다. Бурхан биднэрт үр хүүхдийг өгнө гэдэг нь үнэхээр эзнээс өгөгдөж байгаа ерөөл байгаа. 그래서 야곱 같은 경우 보면은 하나님께서 야곱에게 12 아들을 주셨습니다. За Яаковыг харах юм бол бурхан Яаковт 12 хүү өгсөн байгаа тийм ээ. 그 12 아들이 나중에 바로 12지파가 됩니다. За тэр 12 хүү нь яванда 12 говг болсон тийм ээ. 그래서 야곱은 그 자기 자식들을 가리켜서 말할 때 하나님이 주의 종에게 은혜로 주신 자식이다 그렇게 말했습니다. За тэг Яаков тэр хүүхдүүд хөвгүүдийн талаар юу гэсэн гэхээр эзэн өөрийнхөө зарцад өгсөн ерөөл гэж хэлсэн. 창세기 33장 5절 말씀. 창세기 5절. 네. За хэдүүлээ Эхлэл номны 33-ийн 5-ыг харъя. 거기 보면 에서가 눈을 들어 여인과 자식들을 보고 묻되 너와 함께한 이들은 누구냐? 야곱이 가로되 하나님이 주의 종에게 은혜로 주신 자식이니이다 그랬습니다. За тав дээр Исав хараагаа өргөн эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг олж хараад чамтай хамт яваа энэ хүмүүс юун хүн болсон вэ гэсэнд Яаков
Бурханаас таны зарц надад эндрэн нэгүүлсэж өгсөн хүүхдүүд гэв. 아멘. 자식은 바로 하나님이 우리에게 은혜로 주신 것이고 또 상급이라는 것입니다. Тэгэхээр энэ үр хүүхэд гэдэг бол Бурханаас өгөгдсөн нэгүүлсэл бас нөгөө талаараа шагнал гэж хүлээж авахаар байна. 우리도 이제 하나님께서 이제 다들 자녀들 아마 주신 줄 믿습니다. 그 자녀들을 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것이고 상급으로 주신 줄을 믿으시기 바랍니다. Тэгээд одоо энд байгаа хүн болгонд те эзэн бас ерөөлөө өгж үр хүүхэдтэй болгосон байх. Тэгээд тэр үр хүүхэдүүд тань эзнээс танд өгсөн шагнал юм шүү. Амен. 그런데 한 가지 하나님이 또 자녀를 주시지 않는 경우도 있습니다. За нөгөө талаар харах юм бол эзэн бурхан зарим нэг тохиолдолд хүмүүстэй үр хүүхдээр шагналыг өгөөг тохиолдол байдаг. 결혼을 했는데도 오랫동안 부부 생활을 했는데도 자녀가 없는 집도 있습니다. Тэгээ хором хийгээд удсан ч гэсэндээ тий хараахан үр хүүхдийг бэлэг болгож аваагүй гэр бүлүүд байдаг. 그럴 경우는 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл энэ ямар утгатай вэ? 뭐 하나님 자녀를 주시지 않았다고 해서 하나님 원망해야 될까요? Магадгүй тий бурхан өөр л ерөөл өсчихсөн энэ ерөөлийн нөгөөгүй сте гэдэг ингээд гомдлох уу? 그렇다고 그래서 자기 부인이 자녀를 낳지 못한다고 그래서 다른 부인을 얻어서 자녀를 낳아야 될까요? Магадгүй тий эхнэр маань хүүхд олж чадахгүй байна гэд өөр хүнтэй бас суух хэрэгтэй юу? Өөр хүнээр хүүхд олох хэрэгтэй юу? 여러분이 어떻게 생각하시냐 말씀해 보세요. Та нар маань юу гэж бодож байна да? Бас үзэл бодлоо хуваалцж болно шүү. 옛날에는 Төрхийн өвдөлт үзээгүй эмэгтэй ерөөлтэй ёо гэсэн үг бас байгаа. 출산의 고통을 당해본 적은 없는 여자가 복이 있다는 그런 말씀도 있으니까. 그거보다도 하나님께서 육신의 자녀를 주시지 않았다면은 하나님이 영적인 자녀를 많이 낳으라고 하는 뜻으로 알고 복음을 전해서 많은 영혼들을 구원해내는 것이 그게 바로 영적 자녀를 낳는 것과 같은 것입니다. Тэр ийм тохиолдол байдаг. Магадгүй бурхан одоо махбодын үр хүүхэд өгөөгүй байж болно. Харин гэхдээ тийм хүмүүс ихтэй тэгэхээр сүнсний үр хүүхдүүдийг асар их өгсөн байдаг. Тийм болохоор сайн мэдээ тараагаад тэр сүнсний олон үр хүүхдүүдтэй болдог тохиолдол бас байгаа. 옛날에 믿음이 없던 조상들은 뭐 옛날에는 이제 믿지 않았을 때니까요. 믿음이 없던 조상들은 자식이 없으면은 대가 끊긴다고 그래가지고서 자식을 낳으려고 여러 가지 수단 방법을 썼습니다. Яг урд өмнөх одоо дээр үеийг харах юм бол хүмүүс эзэн бурхныг мэдэхгүй тийм үе дээрээ одоо хэрэг үр хүүхэд байхгүй болох юм бол тэр хүүхдний одоо цус тийм холбоо тасарлаа тийм цусан холбоо тасрах гэж үзээд янз бүрийн аргуудыг хэрэгэлдэг гэсэн. 우리는 그런 방법을 쓰는 것은 옳지 않습니다. Бидний хувьд болохоор чинь тийм аргуудыг тийм уламжлаад ирсэн тийм аргуудыг хэрэглэх нь бас зөв биш байна. 하나님이 자녀를 주시면은 나에게 상급으로 주신 줄 알고 감사하고 육신의 자녀를 주시지 않았다 할지라도 하나님이 영적 자녀를 또 많이 주실 줄로 믿고 감사해야 됩니다. Тэгээ биднэрт магадгүй тэгээ махбодын үр хүүхдүүдийг өглөө гэх юм бол танд тэгээ шагнал өгч байгаа нь талархаж хүлээж аваад харин хараахан махбодын үр хүүхдүүд өгөөгөө гэх юм бол сүнслэг үр хүүхдүүдийг өгөх гэж байгаа юм байна гэдэг талархан бас хүлээж авах нь чухал байгаа. 이 자녀가 없다고 그래서 다른 부인을 얻는다든가 이런 것은 성경적으로 합당하지 않습니다. Тэгээ ямар айлч талаараа тэгээ үр хүүхдэл байхгүй нэгээд тэг өөр хүнээс ч юм уу тэг үр хүүхдийг олох гэдэг ингээ хичих нь Библиэлд ингээ нийцэх зүйл биш байна. 옛날에는 자녀가 없으면은 시바지라고 하는 것이 있었어요. 시바지가 뭔지 아시나요? 시바지? 한국에서 나온 말인데. 그래요? 설명 들어보셨어요? 시바지? 뭐 대충 들어본 것 같은데 근데 설명을 해주셨으면 주시면. 시바지가 뭐냐면요. 이제 자기 부인이 자식을 낳지 못할 때에 다른 그 자식을 낳을 수 있는 이런 그 젊은 여자를 얻어서 돈 사와서 이렇게 임신을 한 다음에 자녀를 낳으면은 돈을 받고 돈을 주고
뭐 이렇게 그 여자는 자기 이제 가는 거 이게 애만 놔주고 가는 겁니다. 이것이 바로 시바지예요. 애만. 이게 그 애 놔주는 조건으로 뭐 논을 받는다든가 밭을 받는다든가 뭐 돈을 받는다든가 그런 게 그렇게 있어요, 무슨. 요즘도 음, 이런 것들이 많더라고요. 그게 뭐 지금은 없지만은 옛날에는 몽골은 있어요. 뭐고 있어요? 네. 이게 자녀를 아들을 낳아서 음, 대를 이어가기 하기 위해서 이렇게 한 것이지만은 우리 음, 믿는 성도들의 입장에서는 그것은 성경적으로 옳지 않습니다. 음. Яг гоо одоо нэг Солонгост өмнө нь байсан одоо байхгүй л гэж байна л да. Нөгөө тэгч их гэж үзэж одоо манай Монголд бол байдаг тий. Тэгээ тийм тэгч ихээр үр хөвгөлтэй болоод тохиолдол ч гэсэн байгаа л байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ тэгч ихийг магадгүй өөр хүмүүс бол мэдэхгүй ч гэсэндээ итгэвч бидний хувьд энэ тэгч ихээр дамжуулаад үр хөвгөлтэй болно гэдэг ч юм уу тий. Ийм зүйл нас зөв зүйл биш гэж харж байгаа. 이 정당하게 결혼하지 않은 다른 여자를 얻어서 자녀를 낳는 것은 그건 하나님 앞에 범죄입니다. 간음죄라고. Тэгээд Тэгээ өөр эмэгтэйг авчираад тий өөр хүнтэй суугаагүй эмэгтэйг авчираад түгээр дамжуулаад өөр хүүхдийг аваад тэгээд нөгөө эмэгтэйгээ явуулдаг гэж байхгүй Солонгос ч гэсэндээ. Тэгэхээр энэ бол бурхны хувьд бол зохистой гэж харахгүй байгаа. 옛날에는 뭐 이렇게 자녀가 없을 때 그런 방법을 썼다고는 하지만은 그건 불신자들이 뭐 하는 일이지 우리 믿는 신자들은 하나님이 주시면 감사하고 주시지 않으면 또 더 다른 것으로 복을 줄 줄로 믿고 잠잠하게 자기 그 현재 상태에서 믿음을 지켜야 됩니다. Тэгээд бидний хувьд бол тий янз бүрийн арга хэрэглэхээс илүүгээр өөр хүүхдүүд өглөөгийн бол талархаад өгөхгүйс нь ч гэсэндээ өөр арга замаар өгөх гэж байгаа мэнэ гэдэг нь талархаа тий эзний өмнө ингээд чимээгүй байх нь чухал байна. 또 성경에도 보면은 좀 더 기다리지 못함으로 인해서 이런 불행한 사건이 생긴 경우도 있습니다. Библиэлд харах юм бол одоо жоохон хүлээж өстэй юм дээр хүлээхгүй түргэтснээс болоод тий сүүлд нь асуудалд орж исэн ийм тохиолдлуудыг бас хардаг. Библиэс. 그러니까 아브라함 같은 경우에도 하나님께서 분명히 내 자녀를 통해서 이렇게 자손들이 하늘의 별과 같이 바다의 모래알 같이 많아지게 하셨다고 약속을 하셨습니다. Тэгээ бурхан Авраамд уулын хэлсэн тий би чиний үр хүүхдүүдийг Тэнгэрийн орц шиг болгоно гэд хэлсэн. 근데 나이가 많도록 자기 부인인 사라가 아이를 낳지 못했습니다. Гэтэ нас нь яваад исэн тэр амлалт ингээ харагдахгүй байгаа гэсэн тий сараа жирэмсэн болохгүй байгаа гэсэн. 그러니까 무슨 방법을 썼냐면은 그 사라가 자기 몸종을 아브라함에게 첩으로 주어서 아들을 낳게 했습니다. За гэхдээ ямар арга хэмжээ авсан гэхээр Сара өөрийнхөө зарцыг Авраамд өгөөд Авраам тэр зарцаараа дамжуулаад хүүхдтэй болох аргыг сонгосон тийм. 그 사라의 첩 이름은 하갈이고 그 하갈이 낳은 아들이 바로 이스마일입니다. Тэгээ Сарагийн юу зарц эмэгтэй нэр Хагаар шүү дээ тийм. Тэгээ Хагарын төрүүлсэн хүүхдийг болохоор Ишмаил гэж байгаа. 그러나 하나님은 이스마일은 약속의 자식이 아니라고 그랬습니다. Тэгээ бурхан өсгөлээр Ишмаилыг болохоор тэр бол амлалтын хүүхэд биш ээ гэж ингэж хэлж байгаа. 이게 사라가 아직 자녀를 낳지 못하면은 하나님이 분명히 주신다고 했으니까 끝까지 참고 기다렸어야 되는데 기다리지 못하고 첩을 얻는 바람에 그 가정에 불화가 생긴 것입니다. Тэгээ энэ бурхан өгнөө гэж явах үед нь түр хүлээж явахын оронд яарч хөдөлсөс болоод тэр гэр бүл асуудал бас нэг асуудал нэмэгдэж байна тийм. 결국 하나님께서는 약속대로 사라가 90살 되던 때에 그 아들을 낳게 하셨는데 그 아들이 바로 이삭입니다. Тэгээ бурхан эцэст нь амлалтандаа хүрсэн Сараг 90 настай болох үед нь хүүхд төрүүлүүлж өгсөн тийм. Тэгээ тэр хүүгийн нэр бол Исаак байна. 이 아브라함은 이렇게 좀 더 기다렸어야 되는데 기다리지 못하고 아들을 주지 않으니까 혹시 첩을 통해서라도 낳은 아들을 하나님 이렇게 후손으로 대를 이어가게 하실까 이런 생각을 했던 겁니다. Тэгээ бурхан Авраам жоохон хүлээсэн бол болно тийм гэж бодох үс. Гэхдээ өөрийнхөө аргаар хэрэглээд зарцаар дамжуулаад хүүхдтэй болсон байгаа даа. 네, 그러나 그것은 옳지 않습니다. Тэгээ энэ бол зөв зүйл биш байна. 그런데 그 아들인 이삭을 한번 보세요. Гэтэ харин хэдүүлээ одоо Исаакийн талаар бодож үзэх юм бол 이삭은 40살에 결혼을 했습니다. Исаак гэрлэхдээ 40 настай байсан. 근데 60살이 되도록 아이가 없었습니다. Тэгээ тэр хоёр
Тэ Исаак гэрлээд 40 нас хүртлээр буюу 20 жил хүүхэдтэй байгаа болоогүй. 보통 사람이 결혼하면 뭐 한 1, 2년 안에 뭐 보통 3, 4년 안에 늦어도 그렇게 아이를 낳지 않습니까? Ер нь л хэдүүлээ бодож үзэх юм бол гэрэлсэх босоод 1-2 жилийн дараа за ороотлоо гэхэд 3-4 жилийн дараа л хүүхэдтэй болдог тийм. 그런데 이삭은 무려 20년 동안을 아이를 하나님께서 주시지 않았어요. Тэгээ Исаакт болохоор 20 жилийн турш хүүхэд өгөөгүй гэж. 그런데 이삭의 좋은 점이 바로 거기입니다. 이삭은 Тэгээ Исаак 20년 동안 아이를 주지 않았어도 첩을 얻지 않았습니다. тэгээ Исаакийн сайн тал нь юу гэсэн тэрээр хүүхэд 20 жилийн турш хүүхэдтэй болоогүй гэсэн ч гэсэндээ хүний аргыг ингээ хэрэглээгүй. 그리고 끝까지 기다린 결과 하나님이 바로 이삭에게 쌍둥이 아들을 주셨습니다. Тэгээ хүн одоо өөр зарсаар дамжуулаад ч хүүхэдтэй болоогүй. Гэхдээ түүний энэ 20 жил хүлээсэн үр дүнгийнх нь хувьд нь бурхан ихэр хөвгүүдээр шагнажаа тийм. 바로 그게 에서와 야곱이잖아요. Энэ ойлголт нь Исав тэгээ бас Яаков байсан тийм. 자, 그렇게 보면은 이삭은 참 믿음이 좋지 않습니까? Исаакийн хувьд харах юм бол энэ дээрээ тийм итгэлийн хувьд маш ингээ үлгэр жишээ сайн байсан. 기다릴 줄 알아야 돼, 기다릴 줄. Хамгийн нэгдүгüрт нь хүн хүлээж сурдаг, хүлээж чаддаг болох хэрэгтэй. 그래서 아마 제 생각으로, 제 추정으로는요, 이삭이 그렇게 20여 년 동안 하나님의 아들을 주지 않을 때 끝까지 참고 기다릴 수 있었던 건 뭐였을까? Тэгээ Исаак пастор ингэж бодож байна. Пастрын бодлоор болохоор за Исаак тэгвэл 20 жилийн турш хүлээж байгаа. Тэгвэл тэр хоорондоо юу хийсэн болоо гэж бодож байна. 자기 아버지 아브라함은 기다리지 못하고 첩을 얻어서 아들을 낳았잖아요, 이스마엘을. Тэгээ Исаакийн аав Авраам болохоор хүлээж тэсэхгүйгээр зарцаараа дамжуулаад хүүхэдтэй болсон тийм. 근데 이스마엘과 이삭이 이제 자라는 과정에서 우리 이스마엘이 우리 이삭보다 13살이나 많으니까 그 이삭을 많이 희롱하고 아주 괴롭힌 그런 기록들이 성경에 있습니다. Тэгээ энэ Ишмаил Авраамын тэгж олсон хүүхэд нь Ишмаил чинь Исаакаас 13 насаар ахштай тийм ээ. Тэгээд тэр хоёрын харилцааг харах юм бол Библиэлд Ишмаил дүүгээ одоо шоглож исэн, Ишмаил дүүгээ шоолж исэн ийм тохиолдол бичигдсэн байгаа. 이게 첩을 통해서 낳은 그 자식이 본부인의 자식을 괴롭힌 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо зарцаас нь гарсан хүүхэд нь эхнэрээс нь төрсэн хүүхдийг ингэ шоглож байгаа. 이 이삭은 그때 얼마나 고통을 많이 당했겠습니까? Тэгээ Исаакийн хувьд болохоор тэр ахын одоо шоглолтын дунд ямар бас тодорхой хэмжээний одоо хэцүү байсан баг. 아마도 이삭은 그때 아마 그런 결심을 했을 것 같습니다. Тэгээд магадгүй Исаак тэгж ботсон байж магадгүй. Юу гэж ботсон гэхээр 나는 절대로 첩을 얻지 않겠다. би яасан ч гэсэн өстой ийм одоо шивчнээс хүүхдтэй болохгүй гэж ботсон баг. 실제로 보세요. 이삭은 20년 동안 아들이 없었을 때에도 첩을 얻지 않고 오직 자기 부인 리브가 하나만 사랑하고 살았습니다. Тэгээ Исаакийн хувьд болохоор зөвхөн одоо шивчнээс хүүхдтэй болохгүй байгаа зогсоогүй. Тэрээр 20 жилийн турш өөр илүү дутуу татвар эмч аваагүй. Зөвхөн Ребекагаа л харилсан. 잘했어요, 잘못했어요? Тэгээ тэр энэ үйлдэл нь сайн зүйл үү, муу зүйл үү? 잘했죠? Сайн зүйл шүү дээ, тийм. 이삭과 같아야 된다고요. Тэгээ 부인이 одоо Исаак 부인이 아이를 못 낳는다고 그래서 첩을 얻고 또 딴 여자 통해서 아이를 낳고 하면은 그 자녀들 간에도 아주 굉장히 불화가 많이 생깁니다. тэгээ одоо Исаак их сайн зүйл хийсэн. Тэгээд хэрэг хүүхэд бол 20 жил хүлээж байгаа дунд нь заа гэд магадгүй өөр хүүхэд төрүүлээд ингэсэн бол ингээ одоо их ондоотой болоод ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Тийм хүүхдүүдийг харах юм бол хоорондоо асуудал үүснэ харилцаан дээр ч гэсэндээ. 옛날 한국에서는 그 조선시대 때는 첩을 통해서 낳은 자식은요, 이렇게 벼슬을 하지 못했습니다. 시험, 그 벼슬을 할 수 있는 시험도 보지 못하고 아주 무시를 당했습니다. Тэгээ Солонгосыг харах юм бол дээр үед ч гэсэндээ одоо ийм хүүхдүүдээс үндсэн эхнэрээс төрсэн хүүхдүүд болон шивчнгээс төрсэн хүүхдүүд гэж ингэ байдаг. Тэгэнгүүт тэднийг ингэ шууд ялгачдаг нийгмийн хүрээндээ.
Тэгээ үндсэн эхнэрээс төрсэн хүүхдүүд нь болохоор тухайн гэр бүлийн гишүүн гэж явна. За тэр одоо сургууль сурна, шалгалт өгнө ингэж явдаг бол шивгчнгийн хүүхэд гэх юм бол юунд ч орж болохгүй. Ийм итгэс. 이게 똑같이 자기가 낳은 자식인데 본부인을 통해서 낳은 자식은 벼슬을 할 수 있고 과거 시험을 볼 수도 있었는데 첩을 통해서 낳은 자식은 벼슬도 못하고 과거도 못 보고 또 자기 아버지를 아버지라고 부르지도 못했습니다. Тэгээ бүр ингээд нийгмээс тусгаарлаад тэгээ адилхан одоо нэг эцэгтэй хүүхдүүд шүү дээ. Тэгтэл нийгмээс ч тусгаарлахаас гадна бүр нөгөө тэр шивгчнгээс төрсөн хүүхэд нь өөрийнхөө аавыг ааваа гэж дуудах ирэхгүй гэдэгс. 그러니까 이 첩을 통해서 낳은 자식을 서자라고 그러는데 얼마나 서러움을 많이 당했겠습니까? Тэгээ тэрийг болохоор одоо тэр шивгчнгээс төрсэн хүүхдүүдийг болохоор хүүхэд гэж хүлээж авдаггүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чин тэр хүүхдийн одоо буруу биш шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хууль бос хүүхэд гэж нэрлэдэг. 이건 누구의 Тэгэхээр 책임일까요? хүүхдүүд хэцүү те. 이게 누구 책임일까요? 이 서러움 당하는 것은. Тэгвэл тэр хүүхэд ингээ хэцүү байгаа тэр байдал дээр нь эцсийн дүндээ хариуцлага хүлээх хүн нь хэн бэ? 제가 볼 때는 그 아버지의 잘못이라고 봅니다. Пастор бодож байгаа бол эцэг хүний буруу гэж харахаар. 아버지가 첩을 얻어서 자녀를 낳았기 때문에 그 낳은 자녀가 평생 아버지를 아버지라 부르지도 못하고 벼슬길도 오르지 못하고 과거 시험도 치르지 못하고 서러움을 많이 당하고 살았습니다. Тэр чинь яагаад аавах нь буруу гэж үзэж байгаа гэхээр аав нь өөрөө их нэртэй. Тэсэн мөртлөө дахиад өөрөө нэг хүнтэй нэг шивгчин аваад хүүхэд төрүүлсэн. Гэтэл тэр хүүхдүүд нь яаж юм гэхээр өөрсдөө хүүхдүүдийн буруу биш. Тэр төрсөн хүүхэд нь насан туршдаа ааваа гэж дуудах ирэхгүй. Нийгмийн ямар ч ингээ харилцаанд орох боломжгүй тий. Шалгалт бүр хичээл сайн хийдэг байсан ч шалгалт өгөх ирэхгүй. Ийм боллож байгаа хүний учраас аав нь буруутай гэж харж байгаа. 물론 그 몽골하고 우리 한국하고는 뭐 문화적 차이가 어떤지 저는 잘 모르겠습니다만은 저는 지금 한국에서 일어난 그런 일을 말씀드리고 있는 것입니다. Надад яг пастор болохоор одоо Монголын талаар сайн мэдэхгүй болохоор ер нь бол ингээд альва жишээг авахдаа дандаа солонгос дээр жишээ авч байгаа шүү гэдэг. 뭐 지금은 뭐 이제 그런 시대는 아니기 때문에 뭐 누구나 다 자기 실력대로 이렇게 뭐 이렇게 다 시험을 볼 수 있고 또 높은 자리에 올라갈 수 있습니다. Одоо бол гэтээ яг нэг юу гэдгийг тийм хууль бус хүүхэд ч гэдэг юм уу тэгж нэрлэж ингэж ичлэхэд болцсон. Нийгмийн хүрээнд ч гэсэнтэй хүлээж авахгүй өдөрөхөд болцсон байхгүй. Чадвартай хэн байна тэр хүн шалгалт өгөөд дэш гарах боломжтой. Ийм нийгэмд одоо солонгос байгаа. 이게 자식을 하나님께서 주시지 않으면은 그냥 기다리면서 또 안 주셔도 그냥 하나님이 또 영적인 자녀를 주실 거다 생각하고 잘 참고 살아야지 자식 주시지 않는다고 그래가지고서 첩을 얻는 것은 그건 옳지 않다는 것입니다. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар энэ чинь хэллээ шин өөр хүүхдтэй холбоотой агуулга ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үгүй өөр хүүхдтэй холбоотой агуулга ярих үед бид нэр өгөгдсөн одоо хууль ёсны эхнэр байх үед илүү дахиж ингээд хүүхэд төрүүлэхийн төлөө илүү үйлдэл хийх нь зөв зүйл биш ээ гэдгийг дахин ярьж байгаа. 네, 제가 이제 자녀의 출생에 대해서 말하면서 이렇게 상당히 길어졌습니다. 네. Надад хэдүүлээ өөр хүүхдийн талаар ярьж байгаад нэлээд урт ингээ хугацаа авчихлаа тийм. 네, 자녀의 출생은 하나님의 축복이라는 겁니다. Нэг одоо тайлбар одоо дүгнээ гэх юм бол өөр хүүхэд бол Бурханаас өгдөг ерөөл. 그런데 또 반대로 낙태, 네, 그죠? 뭐 아이가 이렇게 죽어서 나오는가 이렇게 이것은 아주 그 하나님의 징벌로 과거에는 인식을 했습니다. За гэтэл харин эсэргээрээ нөгөө нэг одоо үр хөндлөлт гэж яддаг ш тийм ээ. Ийм зүйлсүүд нь болохоор чинь эзний өмнө ямар нэгэн байдлаар заавал ингэж шийтгэл ирнэ. 아이가 그 죽은 아이를 낳는다든가 그러면은 또 아이를 낳았는데 죽었다든가 뭐 얼마나 그 부모의 마음이 아프겠습니까? Тэгээ бас ингэ эсвэл нөгөө өөр хүүхдэд бэлэг болоод авсан ч гэсэндээ яг төрөөд мэдлэг үедээ амьгуу төрөх ч юм уу те энэ бол маш ингэ аав ээжүүдийн хувьд их ингэ сэтгэлийн хүндрэлийг өгдөг. 근데 욥은 지금 자기가 당하고 있는 그 고난이 너무 심하기 때문에 차라리 낳지 않았으면 좋았을 뻔했다.
차라리 뭐 날 때 죽었으면 좋겠다. 이렇게 말하고 있습니다. Тэгээ энэ дээр хардаа яв харин өөрийгөө тэгж хэлсэн те. Тэр үнэхээр нөгөө яг одоо эдэлж байгаа тэр цаг үеийнх нь зовлон шаналл маш хэцүү байсан учраас бүр ингээ те. Ингэж яхаар нэрээстэй гэд бид нэр ярьдаг шүү дээ. Яг ийм сэтгэл зүйтэй байсан гэсэн. 죽었으면 그 고통을 당하지 않을 것이니까 그래서 차라리 죽었으면 좋겠다는 그런 뜻으로 말했던 것입니다. Тэгээ одоо сарын одоо баг тэгээ ингэж яхаар баг өнгөрцөн байсан бол ийм хэцүү байдалд орохгүй байх үжтэй гэж ингэж бодсон. 이게 어째서 어머니의 젖을 빨았던가? 이게 아이가 이제 나면은 이제 당연히 어머니 젖을 빨면서 살잖아요. Тэгээ дөнгөж төрсэн хүүхдүүд тэгэл төрөөл ээжийнх мөөмө гэддэг тийм. 이게 아이가 어머니의 젖을 잘 먹는 것도 큰 축복입니다. Энэ төрөөд бас ээжийнх мөөмөг хөхөж чадж байгаа гэдэг нь ч гэсэн бас ерөөл өгдөг. 어머니가 옛날에는 제대로 어머니가 먹질 못해가지고서 젖이 나오질 않아서 아이들이 그 먹지 못해서 이렇게 제대로 자라지 못하는 그런 경우도 많았습니다. Яа өнгөрсөн хугацааг өмнөх үеүүдийг бидний өвгд эцүүдийг харуулж гисэн тийм байсан тий. Хүүхдүүд ээж нь сайн зүйл идэж чадахгүй, хөхн ингээд ширгээл тий. Өөр хүүхдүүд нийтх юм байхгүй, ийм үе ч гэсэн цаг хугацаагаар бол байсан. 지금은 참 풍요로운 시대에 살고 있기 때문에 다들 잘 먹고 살기 때문에 뭐 그런 걱정을 안 합니다. Тэгээ одоо үе бол тий маш элбэг дэлбэг ийм үед бид амьдарч байна. Тийм болохоор магадгүй одоо хүүх байхгүй гэдэг ч юм уу ээж нь сонсгох тухай болцсон юм шиг байна. 네, 그다음에 세 번째로 13절로 19절까지는 욥이 출생 시에 죽었으면 좋겠다고 한 것입니다. За тэгээд одоо Йов номын 3-ын 13-аас 19-ыг харах юм бол Йов бас юу гэвэл би яг төрж явах үедээ эндчихгүй дээ гэсэн 네, агуулга гарч байгаа. 13절 말씀 한번 보겠습니다. 그렇지 아니하였던들 이제는 내가 평안히 누워서 자고 쉬었을 것이니 그랬습니다. Учир нь би анирч үгүй хэвтээд амархан нойрсож байх байсансан гэсэн. 어머니가 자기를 낳을 때에 자기가 죽었으면은 지금은 평안히 누워서 자고 쉬었을 텐데 죽지 않았기 때문에 지금 고통을 당한다는 뜻입니다. Тэгээ ээж нь тэгээ төрүүлж явах үедээ хэрвээ эндсэн байсан бол би тэр үе тэгэл тэр чигээрээ сайхан санаа амар нүд аних байсан да тэг гэсэн ийм утга ингээд явж байгаа. 요한계시록 14장 13절에 보면은 그 주 안에서 죽는 자들이 복이 있다고 그랬습니다. За илчлэлт номны 14-ийн 13-ыг харах юм бол эзэн дотор нойрсогчд нь ерөөлтэй гэсэн үг байгаа. 이 말은 예수님을 믿고 죽은 사람이 복이 있다는 뜻입니다. Энэ болохоор чинь эзэн дотор гэхэл чинь эзэн Христ Есүст итгэсэн нэг нь итгэснээрээ нас орсон нэг нь ерөөлтэй гэсэн үг тоо. 왜 그럴까요? Яагаад гэж бодож байна? 바로 예수님을 믿으면은 죄 사함 받고 이제 천국에 갈 수 있기 때문입니다. Яагаад гэвэл эзэн Есүст итгэснээрээ гимн уучлалыг авахаас гадна мөнхийн улс руу орох эрхийг нэгдэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. 그리고 또 한 가지는 이는 저희 수고를 그치고 쉬리니 저희의 행한 일이 따름이라 그랬습니다. 요한계시록 14장 13절 말씀입니다. Пастрын юу сонсож байна вэ? 네? 요한계시록 14장 13절 그 말씀의 끝에 보면은 이는 네, 저희 네. 수고를 그치고 쉬리니 이는 저희 행한 일이 따름이라 그랬습니다. За илчлэлт номны 14-ийн 13-ыг харах юм бол энэ дээр ингэсэн тиймээд тэд зүдэл зүтгэлээсээ салж амрага гэж хэлсэн. 이 말은 예수님을 믿고 죽은 사람은 이제 세상에서 모든 수고와 슬픔과 고통을 다 내려놓고 주님과 함께 이제 살게 될 것이기 때문에 그래서 이렇게 복되다는 것입니다. Тэгээ яагаад гэвэл энэ болохоор эн чинь бүгдээрээ энэ дэлхийд амьдрах үедээ тодорхой хэмжээгээрээ тий маш олон зүйлийг гуниг гутрал тий шаналл олон зүйлийг ингээ үүрч явсан. Гэхдээ тэр бүх зүйлийг тайлна гэж хэлсэн. 그리고 세상에서 자기가 믿음 지킨 것은 이제 하나님 앞에 다 가져가서 하나님 앞에 상급을 받는 것입니다.
Тэгээ мөн энэ дэлхий дээр итгэлээ сахиж хамгаалж амьдэрсэн хүмүүс нь те эзний өмнө очиод бас шагналаа авах учраас ерөөлтэй гэж байна. 이게 죽음이라는 것이 믿지 않은 세상 사람들이 볼 때는 아주 두려움과 공포의 대상이 될 수도 있습니다. Тэгээ үхэл гэдэг зүйлийг харах юм бол итгэгч биш хүмүүсийн хувьд маш тийм аимшигтай тэгээ найз төрүүлэм ийм зүйл гэж санагддаг баг. 그러나 우리 믿는 성도들에게는 오히려 이 죽음은 더 영광스러운 그 나라에서 살게 되는 일이기 때문에 더 기쁘고 즐거운 일이라는 것입니다. Харин Христ итгэлт хүмүүсийн хувьд үхэл гэдэг зүйл болохоор чинь энэ чинь бид нар энэ дэлхий дээр байгаа амьдралаа дуусгаад залгуулад тэгээ эзнес бэлтгэгдсэн тэр одоо ерөөлийн мөнхийн хаанчлалаар орох гэж байгаа гэдэг утгаараа эсэргээрээ баяртай зүйл байна. 그다음에 14절로 16절까지 말씀 보면요. 자기를 위하여 거친 터를 수축한 세상 임금들과 의사들과 함께 있었을 것이요. 혹시 금을 가지며 은을 집에 채운 목백들과 함께 있었을 것이며 또 부지 중에 낙태한 아이 같아서 세상에 있지 않았겠고 빛을 보지 못한 아이들 같았을 것이라 그랬습니다. За 14-өөс Иоанн номны 3:14-өөс 16 харах юм л гэсэн. Нурангийг дахин босгосон дэлхийн хаад зөвлөгч нарын дунд ч юм уу мөнгөөр гэрээ алтаар өөрийгөө бүргсэн ноёдын дунд ч юм уу байх байсан. Эсвэл би төрөөгүй бол бас гэрэл үзээгүй нэлсэн адил байх минь ч ялаа. 근데 욥은 지금 자기 자신이 뭐 사산되거나 혹은 유산됐더라면은 세상 임금들과 의살과 같이 이렇게 또 낙태된 아이들의 죽음과 같이 무덤 속에 있었을 것이다 이렇게 말했습니다. За тэрээр энэ одоо энэ агуулга болохоор хэрвээ дунд нь ямар нэгэн эндэл гарсан бол би тэг чимээгүй хүн шиг үхсний дунд ингээ байх байсан шүү дээ. Байсан ч болоосоо гэж ингэж хэлсэн. 살아있으면 그 고통과 고난을 다 당하고 있지만은 죽으면은 이제 그 모든 고통을 다 벗어 던지고 이제 편안히 쉬게 될 것이기 때문에 그 죽은 자가 이렇게 더 좋았겠다 그런 뜻입니다. Амьд байхлаар амьд байх тохиолдолд амьд байхдаа янз бүрийн асуудлуудаар ингэж зовж байгаа боловч эсэргээрээ өгсөн бол тэгээ эдгээр зүйлүүдийг ядаж мэдрэхгүй дээ гэсэн ийм мессежийг ингэ өгч байна. Өөртөө хэлсэн. 여러분 그 얼핏 생각하면요. 죽은 자가 더 편하니까 죽으면 이제 모든 세상 고통 다 잊고 이제 편안하지 않겠느냐 이렇게 생각할 수가 있습니다. Тэгээд хүмүүс магадгүй тэгж боддог тий. Одоо бараг ингэж байгаа бараг өвчүүл илүү амар юм дөө. Янз бүрийн мэддэхгүй тий. Янз бүрийн болоод байхгүй гэж ингэ бодох гэдэг. 그러다 우리가 여기서 한 가지 알아야 할 것이 있습니다. Гэтэ бид нэр тэр тул нэг зүйлийг мэдэх хэрэгтэй. 죽는 게 편하다고 그래서 자기가 자기를 죽이는 자살을 하는 것은 어떨까요? Хүмүүс тэгдэг тэгвэл бараг өгсөн алгаас дээр юм байна дөө бодчоод хүн өөрийнхөө амийг ивдэх гэдэг тий. Тэгвэл энэ тал дээр юу гэж бодож байна вэ? 자살하는 일은 옳은 일일까요? Амиа хорлно гэдэг зүйл ямар зүйл вэ? Зөв зүйл үү? Буруу бурхнаас өгсөн амийг устгаж ийн гэсэн үг юм уу? 자살은 가나니 앞에 큰 범죄입니다. 네, 방금도 그 말씀을 했어요. 살인입니다. 살인. 네. Энэ бол өөрөө амиа өгч байгаа юм шиг боловч тэр бол бас л аллаг. 십계명에서도 살인하지 말지니라 그랬지 않습니까? 10 хуулийн дээр ч байгаа тий. Хүн бүү ал гэсэн. 사람들이 흔히 생각하기를 남을 죽이는 것만 살인으로 생각하고 있어요. Хүмүүс хүн бүү ал гэгэн гол тэрэн дээр зүгээр бусдыг алах талаар бодоод байгаа. 그러나 자살은 자기가 자기를 죽이는 살인입니다. Гэтэл амиа хорлолт гэдэг бол би ч гэсэн нэг талаараа өөрөө хүн шүү дээ тий. Тэгэхээр өөрийгөө алж байгаа буюу хүнийг алж байгаатай ялгаа байхгүй. 세상 법에서도 살인자는 아주 큰 죄로 다스립니다. Энэ дэлхийн хуулийн дээр ч гэсэн бас тийм байж байгаа. Өөрийнхөө амийг эгөөтгсөн хүний хувьд маш тийм хүнд ялтай гэж үздэг. 하나님 보실 때에도 살인죄를 작다고 보겠습니까? Эзэн бурхан харахтаа ч гэсэндээ тэр амиа эгөөтгөж байгаа тэр зүйлийг харахтаа яаж хардаг вэ? 이거는 살인죄는
십계명을 범한 엄청난 큰 죄입니다. Тэр бүр 10 хуйлыг зөрчсөн гэж харна шууд тий. 요즘 뭐 정치인들이나 또 유명 인사들이나 뭐 연예인들이나 이런 사람들 뭐 무슨 아주 곤란한 일이 생겼을 때 그냥 스스로 자살하는 사람들이 덜어 있습니다. Тэгээ одоо сүүлийн үед харах юм бол одоо нийгмийн аль ч давхаргийнхан байсан тий. Улс төрийнх байна уу, одууд байна уу, урлагийн хүмүүс байна уу хамаагүй ямар нэг асуудал болонгууд л шууд амиа хорлцлоо гэдэг юм мэдээнүүд ингээ гардаг болсон. 가령 뭐 세상 법정에서 재판을 하는 과정에 자기가 좀 뭐 불리한 그런 위치에 있을 때 그냥 자살해 버리는 사람이 있어요. Тэгээ өөрөө тэгээ яг ялангуяа нөгөө тийм бүр шүүхтэр тэгээ зөв бурууг ингээ ялгадаг хүмүүс дунд ч гэсэндээ ийм тохиолдол байдаг. 근데 세상 법정에서는 사람이 자살하게 되면은 그냥 공소권 없음 해가지고서 그 사건을 그냥 마무리해 버립니다. Тэгээ яадаг гэхээр хүн өөрийнхөө амийг хорлсон тохиолдолд одоо юу гэдгийг өөр энэ тэр хэргийг ингээ шууд хаачдаг. Хуулиар бол. 그러면 하나님도 아무 일 없었다고 마무리해 버릴까요? Гэтэ бурхны хувьд болохоор яг тэрийг ингээ тий за амь хорлолт гэж шууд ингээ хаач шүү. 이건 하나님 앞에는 큰 살인죄가 됩니다. Үгүй бурхан харин түүнийг аллах гэж шаарддаг. 앞으로 하나님 앞에 가서 뭐라고 변명하시겠습니까? Тэгээ тэр хүн магадгүй бурхны өмнө очиж юу гэж одоо хариулах бол. 그런데 불신자들은 뭐 그렇다 치더라도 믿는 사람 중에서도 이렇게 자살하는 사람들이 덜어 있습니다. Өө одоо бид нэр ингээ харах юм бол ганцхан дэлхийн хүмүүс л амиа хорлдог юм шиг ингээ харагдаад байгаа л гэж. Яг харах юм бол итгэж хүмүүс төр ч гэсэн ийм үйлдэлийг сонгодог хүмүүс байдаг. 우리 믿는 성도들은 아무리 힘들고 어려운 일이 있어도 하나님께 모든 걸 맡기고 잘 참고 기다려야지 자살하는 것은 옳지 않습니다. Бид нэр ихснээ хэцүү байлаа гэдэг чинь тийм итгэл дундаа бурхантай хүн учраас бурхандаа даатгаад тийм ямар ч тохиолдолд энэ амиа хорлол гэдгийг сонгохгүй байх хэрэгтэй. 욥은 그 많은 고통과 참 어려움 속에서도 보통 사람 같으면 그 정도 고통을 당하면은 자살할 수도 있습니다. 하지만 욥은 끝까지 참고 견디었습니다. Тэгээ Явын хувьд болохоор чинь тийм ийм их шанал донд ингэж байж байгаа юм чинь магадгүй тийм ингээд амиа хорлож болох байсан ч хаг үсэхгүй. Гэтэ Яв хэзээ ч тэгээгүй. 왜냐면 욥은 믿음이 있었기 때문입니다. Тэгээ Явд итгэл байсан тийм. 믿음 있는 사람은 절대로 자살할 수 없는 겁니다. Тэгээ итгэл найдвар байгаа хүн хэзээ ч одоо амь хорлолтын талаар боддоггүй. 아무리 극심한 고통과 괴로움이 있다 할지라도 하나님이 또 그걸 통해서 또 하시고자 하는 일이 있다는 걸 깨닫고 하나님께서 은혜를 베풀어 줄 때까지 참고 기다려야 되는 거예요. Тэгээ хичнээн одоо нуруугаар сонсоход нуруугаар бүх төрөгсөн байрын тийм хэцүү зовлон асуудал тулгарсан ч гэсэндээ итгэлтэй хүнд бол төвчээр гэдэг зүйл байх хэрэгтэй. Төвчээд бурхныг хүлээх хэрэгтэй. 그다음에 17절로 19절 말씀 보겠습니다. 17, 18 durшлыг харъя. 거기서는 악한 자가 소유를 그치며 거기서는 곤비한 자가 평강을 얻으며 거기서는 갇힌 자가 다 함께 평안이 있어 감독자의 소리를 듣지 아니하며 거기서는 작은 자나 큰 자나 일반으로 있고 종이 상전에게 놓이느니라. За тэд гин буруутнууд эс төв байдаг тэнд гин буруутнууд эс төв байдаг тэнд туйлдаж зүдэрхсэд амарцгаадаг хоригдлууд хамтдаа тайвныг эдэлж харгалзагчийн хашгирах дуг тэд үл сонсдог. 욥이 이렇게 출생할 때 죽었었더라면 땅 속에 묻혀서 안식과 평안을 얻을 수도 있었겠다 이렇게 말했습니다. Тэгээ яа болохоор энэ агуулгач гэсэн бас нэг төрхтөө өнгөрчихсөн бол гэсэн ийм агуулга дотор багтаж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр төрхтөө өнгөрчихсөн бол газар тий газрын хэвлээд чимээгүй хүн байхсан гэсэн энэ мессежийг ярьсан. 뭐 무덤에는 뭐 세상에서는 아주 악한 자도 말썽을 피우던 사람도 뭐 아무것도 못합니다. Тэгээ ингээд одоо юун дээр булшин дотор тийм ээ энэ дэлхийн юу ч ингээ хийх боломжгүй сонсох боломжгүй. 그 많은 고통을 당하던 사람도 그 육체의 고통이 없이 편안하게 쉴 수 있는 곳이라는 겁니다.
Тэгээ бид нэр харахад ч гэсэн тий энэ дэлхий дээр маш их асуудалтай ингэжсэн хүмүүс ч гэсэндээ авсан дотор ороод ирэхлээр юу ч хийхгүй тий наамаг ингээд байдалд ордог. 그런데 사람이 뭐 아까 죽는 자가 주 안에서 죽는 자가 복이 있다고 했는데 죽기만 한다고 해서 그것이 그러면 다 복이냐? 그렇지 않습니다. Бид нар сайн уншсан тий эзэн дотор нойрсогсод ерөөлтөө яг уншиж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс юу гэхээр зүгээр өөх гэж байгаа хүндэд л юу нь ерөөлтөө байх вэ гэж бодох гэдэг тий. 히브리서 9장 27절에도 보면 사람이 한 번 죽는 것은 정하신 일이고 그 후에는 심판이 있을 거라고 했습니다. Еврей 90장 Еврей서 9장 20절이죠 무슨 27절? 9장 27절. 잠깐. Еврей намайг харах юм бол тэрэн дээр байгаа. Нэг удаа хүмүүс тогтоогдсон гэж байгаа. 네, 맞네요. 히브리서 9장 20절에 보면 한 번 죽는 건 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리라. За Еврей намны юун дээр Еврей намны 9:27 дээр харах юм бол байж байгаа. Хүн нэг удаа өгөх нь угаасаа тогтоогдсон. Гэхдээ түүний дараа шүүгнэ гэж шүүгтгэж тогтоогдсон байгаа. 이게 죽는 것만 뭐 다 된 것이 아니라 죽어서 하나님 앞에 섰을 때 내가 과연 하나님 앞에 칭찬을 들을 자인지 책망을 들을 자인지 그게 중요하다는 거예요. Тэгээ үхэл гэдэг зүйл нь бүх зүйлийн хариулт эсвэл бүх зүйлийн шийд болдог зүйл ерөөсөө биш. Харин үгснийхээ дараа Бурхны өмнө за ерөөлийг авах уу хараалыг авах уу гэдэг чинь жигийн шийд. 우리는 누구나 다 이제 세상을 다 떠나게 돼 있습니다. 다 죽게 돼 있습니다. бид нар одоо бүгдээрээ энэ дэлхийг орхин угаасаа энэ нэгэн цагт 아무리 뭐 훌륭한 사람이든 뭐 왕이든 누구든지 다 죽게 돼 있습니다. хичнээн мундаг одоо эрх мэдэлтэй хаан байлаа ч гэсэндээ хүн тодорхой л хүчил таарах махад. 자, 근데 우리 믿는 성도들이 죽어서 하나님 앞에 섰을 때에 하나님께서 과연 나에게 참 잘했다, 착하고 충성된 종아 하면서 칭찬을 받을 수 있는 자였나 한번 생각해 보라는 것입니다. Тэгэхээр бид нар бүгд өөхөн тэгэхээр өөхснийхээ дараа харин та эзний өмнө зогсохдоо тийм эзний өмнө очиж зогсохдоо магтаалах уу эсвэл зэмлэл авах уу гэдэг дээрээ бид нар бодох ёстой байна. 세상에서 믿음 잘 지키고 하나님 말씀대로 충성하면서 살았던 사람은 이제 하나님 앞에 가서 칭찬을 받을 것입니다. Эзэн дэлхий дээр амьдрах хугацаанд та итгэлээ маш сахиж те эзний өмнө дуулууртай байж ингэж амьдэрсэн байвал одоо үгснийхээ дараа те эзний өмнө очиод магтаалыг авах болно. 그러나 게으르고 나태해서 하나님의 일을 제대로 하지 못해서 마치 기름 준비하지 못한 미련한 다사천여와 같다면은 책망을 들을 것입니다. Харин энэ дэлхий дээр амьдрахдаа бид нэр залхуу байдал дараагад нөгөө нэг тосоо урдчилж бэлтээг мунхаг таван эмэгтэй шиг тийм ингэж амьдрах юм бол яах вэ? Эзэн өмнө очих юм бол дахиад ялгаагүй зэмлэл авах болно. 그래서 우리가 세상에 사는 동안에 해야 될 일은 무엇입니까? Тийм учраас бид нэр энэ дэлхийд амьдрах үедээ хийх ёстой зүйл маань юу вэ? 부지런히 하나님의 말씀을 잘 배우고 또 말씀대로 순종해야 됩니다. Нэгдүгээрт нь маш идэвхтэйгээр итгэмжтэйгээр эзнийг сонсох хэрэгтэй, сурах хэрэгтэй. Дараад нь түүнийг бас даах хэрэгтэй. Даах хэрэгтэй. 자기 믿음이 자라나야 됩니다. Та өөрийнхөө итгэлийг өсгөх хэрэгтэй. 믿음이 자라나려면은 첫째는 하나님의 말씀을 잘 받아야 되고 두 번째는 그 받은 말씀대로 잘 순종해야 됩니다. За тэр итгэлийг өсгөх ёстой шалтгаан өсгөх ёстой дараалал нь юу гэхээр нэгдүгээрт танд өгөгдөж байгаа тэр сүнсний хоол болгон итгэлийг эзний үгийг авах хэрэгтэй. Аваад хоёрдугаар болохоор тэр авсан үгээ дуулууртаа даах хэрэгтэй. 그 말씀을 들을 때에도 그 말씀이 깨달아져야 됩니다. 깨달아져야 된다. Бид нэр үгийг сонсоод хүртэл сонсохдоо хүртэл түүнийг ойлгож сонсох хэрэгтэй. 그래서 깨달아서 깨달아진 대로 순종할 때에 열매가 맺히는 것입니다. Яг ухаарч ойлгоод түүнийг дуулууртаа дагах үед дараад нь үр жимс гардаг. Амен.
참고 성경 보겠습니다. 골로새서 1장 6절. 골로새서 1장 Колосай 1:6 гэрлээ харъя. 골로새 1장 6절 읽어보겠습니다. 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. За сайн мэдээ та нарт хүрчээ. Энэ нь бүх дэлхийд өсөж үр жимс ургуулж байгаа агаад Бурхны нэгүүлслийг үнэн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдрөөс чинь эхлэн та нарын дунд ч адилхан байна. Амен. 여기 보면 믿음이 자라나는 법에 대해서 말씀해 주고 있습니다. Энэ болохоор чинь итгэлийг хэрхэн өсгөх вэ гэдэг аргачлалыг энэ зааж өгч байгаа гэсэн үг байна. 믿음이 자라나려면 첫째 해야 될 게 뭐냐면요. 여기 6절 말씀을 자세히 보면요. 너희가 듣고 그랬습니다. 듣고 귀로 잘 들어야 된단 말이에요. 말씀을. Итгэлийг өсгөхөд хамгийн чухал одоо алхмуудын хамгийн ихнийх нь юу гэхээр Колосай 1:6-ыг хэлсэнчлэн нэгдүгээрт нь та нар сонсох ёстой гэсэн. 믿음이 자라나려면 첫 번째 단계가 뭐 해야 된다고 했어요? Эхний алхам юу гэсэн бэ сая? Сонсох ёстой. 듣는 게 첫째예요. 그 다음에는 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 그랬죠. 깨달아야 돼요. 말씀을 들었을 때 이게 무슨 말인가 깨달아야 된단 말이에요. За хоёрдугаарт нь болохоор энэ яг юу хэлээд байгаа юм болоо гэд ухаарах хэрэгтэй. 깨달아서 이제는 순종할 때에 그 열매가 맺는 것입니다. За тэгээд ухаарсныхаа дараа түүний дуулууртай дагах үед үржимс өгнө гэсэн. 그 열매는 믿음의 열매를 말하는 것입니다. Энэ үржимс гэдэг нь болохоор чи юу хэлж хэлээ? Итгэлийн үржимсийг хэлж байгаа тийм. 그래서 말씀을 자꾸 순종하면 순종할수록 그 믿음의 열매가 점점점 자라나는 것입니다. Бид нэр үгийг дуулууртай дагах тусам итгэлийн үржимс гэдэг зүйл баг багаар өсөж идэг. 근데 말씀을 순종하려고 하면은 또 반드시 찾아오는 게 있습니다. Бид нэр одоо үгэн дээр дуулууртай дагахын тулд заавал бас хайх хэрэгтэй зүйл байдаг. Дуулууртай дагахын төлөө. 그것이 뭐냐 하면은 바로 고난입니다. За тэгэхээр бид нэр дуулууртай дагахын тулд заавал очих ёстой газар ямар газар зүйл нь авах ёстой зүйл нь юу гэдэг очих ёстой газар нь юу гэхээр зовлонгийн замд очих ёстой байдаг. 내가 하나님의 말씀대로 살려고 하니까 여러 가지 핍박하는 세력도 있고 반대하는 사람도 있고 또 그것을 못 지키게 하려고 회방하는 세력도 있습니다. Бид нэр үгийг дуулууртай дагах гээд хөдлөх үед бидний өмнө талд заавал түүний дагуулахгүй гэсэн тэ анхаарал сарниулсан тэ биднийг ингээд хоошин татсан ийм одоо хүчнүүдэд тулгарч идэг дагахаар хичээх үед. 그런데 그런 고난이 올 때 그거를 잘 참고 끝까지 견디면서 말씀을 지켜야 됩니다. Тийм учраас бид нэр гэтээ тэглээгээд хошоо ухах юм уу зогсох биш харин эцсээ хүртэл тэмцээд түүнийг ялан дийлээд гарах нь чухал байдаг. 이 고난이 올 때 내가 그 고난을 당하지 않으려고 하나님의 말씀을 양보해 버리면은 자기 믿음이 자라나지 못합니다. Одоо зовлон бэрхшээл сорилт гэдэг зүйл та нараа ирэх үед нь та энийг давааж гарах хэрэгтэй байгаад. Хэрвээ ухраад хоошоо суугаад ч юм уу аль болохоор авахгүй гэчигээ тойроггүй байх юм бол итгэлийн үржимс гэдэг зүйл өсдөггүй. 그래서 말씀을 지키려면은 순교적인 정신을 가지고 있어야 됩니다. Тийм болохоор бид нэр үгийг дуулууртай дагахын тулд яах гэхээр аль болохоор өөрөө би одоо үгийг дуулууртай дагахын тулд би яажсэн ч гэсэн өөрийгөө үгүйсгэнэ гэсэн ийм сэтгэл зүйтэй байх хэрэгтэй байдаг. 그 말은 내가 이 말씀 지키다가 죽으면 죽자 그런 각오입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол би одоо энэ үгийг дуулууртай дагаж чагаад үхэх ёстой бол үхэх гэсэн ийм сэтгэл зүйтэй байх хэрэгтэй. 바로 순교자들은 하나님의 말씀 한 구절을 지키려고 하다가 자기 목숨을 내놓은 사람들이 순교자입니다. Одоо түүхээс харах юм бол итгэлийн үгдээс хүмүүсийг харахаар эзний үгийн нэг ишлэлийг дуулууртай дагахын төлөө амиа өгсөн хүмүүс ч байдаг. 그래서 믿음이 잘 자라나려면은 먼저는 하나님의 말씀을 잘 듣고 그다음에 그 말씀을 깨달아야 되고 깨달은 말씀대로 순종해야 되고 순종할 때 고난이 와도 잘 참고 그것을 이겨야 됩니다. Бид нэр итгэлийг одоо дүгнэе гэх юм бол итгэлээ бид нэр өсгөхийн тулд эхлээд сонсох ёстой. Сонссон үгээ ухаарах ёстой, ойлгож ухаараад
ухаарсныхаа үндсэн дээр түүнийг дуулууртаа дагах гэж хичээх хэрэгтэй. 뭐 사람이 죽어서 무덤에 들어가면은 뭐 아무런 고통도 없고 뭐 평안할 것 같지만은 죽는 것이 다가 아닙니다. Хүмүүс ерөөсөө тэ амьд тасалчаа бол тасалчих юм бол чимээг өхөн шиг авсан дороо твчнэ гэж боддог. Гэтэ тийм биш. 죽은 후에는 반드시 심판이 있다고 그랬습니다. Өвглээд тэгж амьд таслагдлаа гэлэжсэндээ түүний дараа заавал шийтгэл байгаа гэсэн. 내가 믿음 지킨 대로 하나님께서 상벌을 주신다는 거예요. Би итгэлээс сагсныхаа хэрээр эзний өмнө очих үед эзнээс тэр хэрээрээ шагналыг авах гэсэн. 뭐 죽기만 하면 평안할 것이다 이렇게 생각하면 절대로 안 됩니다. Тэгээ өвчгөл юм бол гэрэл ундарч авах бүх юм дуусна гэсэн үг биш үү? 그래서 이 살다 보면은 정말 죽고 싶을 만한 그런 환경을 당할 때가 뭐 더러 있습니다. Тэгээ амьдраад ингээ явах замд амьдралын замд тий эсрэгээр нь баг ингээд хурд шиг эзний тэрвэл очихсан гэсэн ийм хэцүү байдалд орох үс зовлон шаналлын өдрөөс ирж магадгүй юм. 안타까운 것은요. 그 뭐 혹시 몽골에도 그런 일이 있는지 모르겠지만은 한국에서 보면은 그 학교 폭력으로 인해서 그 자살하는 아이들이 많이 있었어요. 지금도 있겠지만. 아하. Тэгээ маш ингээ харамсалтай нь юу ч мэдэхгүй хүүхдүүд ингээд одоо юу гэдгийг Солонгост ялангуяа сургуулийн нөгөө дээрлэхэлтээс болоод тий зөв буруу ялгаж чадахгүй насан дээр амиа өгөөдөх тохиолдол байдаг. 그러니까 이제 어떤 한 학생을 집단으로 따돌리거나 또 구타하고 괴롭히고 뭐 계속 그 금전을 뺏어가거나 이런 일을 하는 것이 바로 그 학교 폭력입니다. Тэгээ сургуулийн дээрлэхэлт гэхлийг манайхан бас мэднэ тий нэг хүүхдийг олуулаа ингээд бүлэглэж байгаад тий 50 байлахгүй юм булаагаад эсвэл одоо зодоод тий эсвэл шоколад ингэж байгаа ийм байдал байгаа. 그러니까 그걸 견디다가 너무 힘들고 고통스러워서 그만 아파트에서 떨어져서 자살한 그런 학생들의 뉴스도 덜어 나옵니다. Тэгээ одоо ингээ харах юм бол тийм зүйл нэг биш удаа үргэлжлээд ирэхлээр тест за сүүл рүүгээ яаж ирэхлээр зүгээр л энэ байдлаас одоо ангижихын тулд тэгээд өндөр байшинаас өсөрчдөг хүмүүс байгаа. 그러니까 얼마나 고통스러우면은 자살했겠는가 심정은 이해가 갑니다. Яг хөө нэг талаас нь харах юм бол хөрхө тэр хүүхдүүд ямар их одоо сэтгэл зүй 50 бус байсан бол тий ямар их амар тайван биш байсан бол гэдэг бодоход ингээ сэтгэл өвдмөр. 그러나 자살하는 것은 그건 하나님 앞에 큰 범죄라는 걸 알아야 됩니다. Тэгээ нөгөө талаас нь харах юм бол харамсалтай нь тэдгээр хүүхдүүд яаж ирэхлээр тэр шийдвэрийнхээ төлөө эзний өмнө очиж буруутгалыг аавна гэдэг бүр харамсалтай. 저도 사실 학교 다닐 때 굉장히 학교 그 폭력에 많이 시달렸던 사람이에요. Тэгээ пастор одоо энэ пастор гэхэндээ сургуульд байх үедээ одоо тэр сургуулийн дээрлэхэлт гэдэг зүйл үү те энэ дээр маш ингээ өртөжсэн хүн гэж. 정말 아침에 눈 뜨고 학교 가려면 걱정부터 앞섰습니다. Тэгээ өглөө сэрэн штэ өглөө сэрээд нүдэ нээн те за сургуульд явлаа гэд нүдэ нээхдээ л яаж явандаа гэл ингээл тэхэлдэг. 그 나를 집중적으로 괴롭히던 그 학생한테 오늘도 당할 고통을 생각하면 너무나 그냥 고통스러운 거예요. Тэгээ ялангуяа бүр ингээд одоо тий зөвхөн намайг л ингээл ирээл дарамтлаад байдаг тэр хүүхдийн төлөв бодглохлоор өнөөдөр бас ямааг яах вэ гэж бодохоор ингээд сэтгэл нь хүнд өрнөдөг гэж. 이게 하루에도 정말 죽고 싶은 생각이 12번도 더 납니다. Тэг ингээд нэг өдрийн дотор ёо өстө нэр болохгүй өч химсэн гэсэн бодол ингээд нэгээс бүр хэд хэд 10-аас илүү төрдөг гэж. 아마도 제가 예수님을 믿지 않았더라면은 저는 벌써 이 세상 사람이 아니었을 것입니다. Тэгээ магадгүй хэрвээ би Есүст мэдэхгүй те эзэнд итгээгүй байсан бол бүгдийг энэ суухгүй хасан баг. Энэ дэлхий дээр байхгүй хасан баг. 아마 벌써 자살해서 죽었을 것입니다. Аа л тийм те энэ амиг шууд ингээд эгөөтгч байсан баг. 그러나 나를 죽지 않게 지금까지 살아올 수 있게 해준 건 뭐냐 바로 신앙입니다. Гэхдээ одоо тэр амийн эгөөтгөх гэдэг сонголтыг хийхгүйгээр энэ өдрийг хүртэл ингээд байлгачих зүйл юу гэхээр итгэл. 이게 내 예수님을 믿었다는 것이 얼마나 참 큰 복인지 뭐 이루 말할 수 없습니다. Би одоо тийм учраас эзэн Есүст итгэсэн гэдгээрээ ямар том өрөөлөөс ингээд зуурсан гэдгийг одоо бодохоор үнэхээр талархаж байна. 그러니까 그런
그런 폭력을 당하는 학생들 보면 제가 충분히 이해가 갑니다. 내가 직접 당해봤기 때문에. Тэгээ пасторын хувьд болохоор өөрөө яг тийм нөхцөл байдалд орж исэн гэдэг утгаараа тэр хүүхдүүдийн талаар бодохоор нэр яг тэгдэгдээ гэдэг нэг адилхан сэтгэл нь ойлголт нь төрдөг. 그럴 때 뭐 의지할 거 하나님밖에 없으니까 하나님만 의지하면서 그 모든 고통을 잘 참고 이겼던 것입니다. Тэгээ яслаа тухайн үед одоо итгэн найдах зүйл нь бурхнаас өөр байхгүй. Тийм болохоор бурхан руу хандаад зуурж ижил ингээд энэ байраас нь гарч ирж байгаа. 만약에 그때 그 고통을 참지 못하고 그냥 자살했으면 어떻게 됐겠습니까? Магадгүй хэрвээ тухайн үедээ идэ тэсэхгүй тэгээ амь өгөөтглийг сонгосон бол ямар байх байсан бол бурхны мөнчлэр. 뭐 그 육신적인 그 세상에서 고통은 아마 당하지 않았을지 모르지만은 천국에 가서 거의 하나님 앞에 잘했다고 칭찬 들을 수 있었을까요? Тэгээ магадгүй махбодын хувьд ч юм уу те одоо амар тайван болох сонголт л байх л та. Гэтэ нөгөө талаар харах юм бол эзэн бурхны өмнө очих юм бол эзэн юу гэх бол 심지어 어떤 목사님은 자살하면 지옥에 간다 그렇게 말하는 목사님도 있었습니다. Тэгээ хүмүүс эзний өмнө яасан гэхээр чи нэг пастороос ингэж зааж чи амиа хорлох юм бол тамд чи шүү гэж зааж тохиолдолч байгаа. 물론 그 말이 성경에 맞냐 틀리냐 그거는 떠나서 야, 내가 지금까지 예수님을 믿었는데 이제 자살함으로 지옥 가면 너무 억울한 게 아니냐 이런 생각을 할 때 절대 자살하면 안 되겠다. 그런 생각이 나를 지켜줬던 겁니다. Тэгээ пастор юу гэсэн гэхээр энэ пасторт нөгөө нэг пастор гэж хэлжсэн юм л чи амиа хорлох юм бол тамд чи шүү. Тэгээ пастор болохоор би өнөөдөр хүртэл ингээ Иесус итгээд ингээ явсан энэ итгэлийн амьдрал маань тэгвэл миний нэг үйлдэлээс болоод те өвчнгүй болоод би тамд очихоор болчих юм бол яах юм болж байна гэж ингэж 하나님은 бодсон. 우리가 가장 사랑하는 자녀입니다. 그렇기 때문에 하나님 우리를 사랑하고 계신 줄 믿고 어떤 어려움 중에서도 잘 참고 이기시기 바랍니다. Тийм бид нэр яг нэг амиа хорлох юм бол чи тамд ч гэсэн үг Библиэлд байна уугүй юу гэж ингэж бодохоос илүүгээр бодох ёстой зүйл нь юу гэхээр бид нэр бүгдээрээ бурхны хайртай хүүхэд яг одоо хэцүү зүйл тохиолдож болно гэхдээ бурхан заавал гаргахсан mig өгнө гэсэн юм итгэл дотор төвчж гарах нь их чухал байдаг. 네, 잠깐 10분 동안 쉬었다 하겠습니다. 목사님 원영님하고 인콰이어님 들어오셨습니다. 네 번째로 이제 20절에 26절은 욥이 공고를 인하여 죽기를 원합니다. За дөрөвт агуулга нь болохоор 20-с 26 дахь хэсэг байгаа. За энэ дээр болохоор Йов бас одоо юугаар Йов бас өгөхийг хүсэмжилсэн гэсэн агуулга байна. 20절, 21절 한번 읽어보겠습니다. 어찌하여 곤고한 자에게 빛을 주셨으며 마음이 번뇌한 자에게 생명을 주셨는고 이러한 자는 죽기를 바라도 오지 아니하니 그것을 구하기를 땅을 파고 숨긴 보배를 찾음보다 더하다가 그랬습니다. За 20-21-ийг унших юм бол гачланд нэгэнд гэрэл, гашуудах нэгэнд ам яагаад өгөгдөөв. Тэрээр үхлийг хүсвч тэрнээс их агаад нууц эрдэнэсээс илүү үхлийг хайж ухнаа. 여기 보면 욥이 죽기를 갈망했습니다. Йов үхийг үнэхээр ингээ хүссэн. 너무 고통이 심하니까 죽는 것이 좀 차라리 낫다고 생각한 것입니다. Үнэхээр хичих нэг одоо эдэлж байгаа тэр зовлонгууд нь маш хэцүү байсан. 곤고하고 아주 너무 곤고한 그런 욥이 마치 땅을 파고 숨긴 보배를 찾는 것보다 죽음을 더 원했다고 그랬습니다. Йов энэ дээр юу гэсэн гэхээр газар ухаж эрдэнэс хайхаас илүүгээр би ингээд үхлийг хайсан гэж хэлсэн. 땅 속에 보배가 묻혀 있다는 걸 알고서는 그걸 파고 보배를 얻는 것이 얼마나 참 기쁨입니까? 하지만 그거보다 나는 차라리 죽는 게 더 낫겠다. Эрдэнэс газар ухаад эрдэнэс олох юм бол хичнээн сайхан бай тээ. Гэхдээ Йовын хувьд болохоор эрдэнэс биш үхэл олдооч гэж ингэж хүссэн. 욥은 하나님을 원망하는 것이 아니라 이렇게 아주 너무 곤고한 자에게 빛을 주시고 또 번뇌한 자에게 생명을 주시는 그 하나님의 아주 오묘하고 깊은 섭리를 알 수가 없다는 것입니다.
За тэгэхээр одоо тэр хорь дээр харах юм бол гачлан нэгэнд гэрэл өгж байгаа, гашууц нэгэнд ам өгж байгаа тэр бурхны нэгүүлсэнгүү тэр гүн үнцгийг ойлгоход хэцүү гэж. 하나님이 하시는 일을 우리 인간이 어떻게 다 이해를 할 수가 있겠습니까? Бурхны хийж байгаа зүйлсүүдийг хүн ойлгоход ингээ хэцүү. 우리 생각에 이렇게 욥과 같이 믿음이 좋은 사람에게 왜 이런 고난을 주셨을까? 좀 의심이 갈 수도 있지 않습니까? Бидний хувьд ч гэсэндээ энэ Йовын талаар уншихдаа Йов шиг энэ мэд ингээ сайн хүнд яагаад энэ зовлон өгдөж байгаа болоо гэд ойлгоход бас хэцүү те. 욥 자신도 지금 당한 고난이 너무 심하기 때문에 그걸 참 감당할 만큼 너무 어렵기 때문에 죽기를 갈망한 것입니다. Тэгээ Йовын хувьд ч гэсэндээ тэрийг бас ойлгохгүй те. Бас ингээ шамлал дундаа хэцүү байсан учраас үхлийг ингээ хайж байна гэжсэн. 그렇다고 해서 욥이 스스로 죽진 않았습니다. Гэхдээ тэглээгээ тэр ингээ амиа овлохлоогүй. 22절 보면은 무덤을 찾아 얻으면 심히 기뻐하고 즐거워하나니 그랬습니다. Тэгээ бүр 22 дээр үгсэлэр бол шууга олбол хөөрхөн баярлах усуу гэж хэлсэн. 고통이 이렇게 막심한 사람은 사는 것보다 죽는 것을 더 원합니다. Тэгээ зовлон шаналл нь үнэхээр хүнд хүмүүс яах вэ? Амьд үлдэж ингээ сайн зүйл бодхоос илүүгээр тэ өчхийг л өсөмжлөх нь амархан байдаг. 그 사람이 병 들어가서 통증이 너무 심하면은 그 통증을 감당하기가 참 너무 어려워서 차라리 죽었으면 좋겠다고 말하는 사람들이 있습니다. Ингээд тэгээ ялангуяа өвчлөлөөр ч юм уу те өвдөд ингээ хэцүү болох үедээ эсвэл бүр ингээд шүд зуугаад ирж байгаа үедээ яа гэхээр эсрэгээр нь баг ингээд энийг бүр энэ байдлаас гарахад бол өвчих юмсан гэсэн бодол гарах нь амархан байдаг. 욥도 그와 같다는 것입니다. Йов яг тэрэн шиг байгаа гэсэн үг. 자, 그러다가 무덤을 찾아서 얻으면은 아주 심히 기뻐하고 즐거워한다는 것입니다. Тэгээ 22 дээр гэсэнтэй тэгж жагаад булшаа олчих юм бол хөөрөн баярлах шүү гэж хэлсэн. 나도 이렇게 죽어서 무덤에 차라리 있었으면 좋겠다 이런 생각이 들지 않겠습니까? Тэг ингээд зүгээр л тэр булшин тэгээ чимээг хүн хэвдэх юмсан тэгээ тайван хэвдэх юмсан гэж бодох тий. 그러나 욥은 자기에게는 이렇게 죽음이 오지 않으니까 한탄하는 것입니다. Йов харин ингээ хичнээн шаардлага тарчилсан ч гэсэн өөрт нь өвгөл ирэхгүй байхлаар ингээд ирэхгүй байгаад нь тарчилсан тий. 이런 고통을 당하느니 차라리 나를 하나님이 데려갔으면 좋겠다 그런 생각이 왜 안 들겠습니까? Тэг ингээ тий ийм хэцүү байгаа юм чинь эзэн минь намайг аваач гэж ингээ хэлэх тий хэмжээний ийм байдалд байгаа. 이 욥은 고통이 이렇게 너무 심해서 이 세상에 대한 애착심이 다 끊어지고 살고 싶은 마음이 없어지고 단지 죽고 싶은 그런 생각만 가득한 것입니다. 근데 түүнд одоо энэ дэлхийн төлөө ботсон, энэ дэлхий рүү хандсан одоо бидний хэрүүлтэй нэг одоо нөгөө эерэг бодол, тэ бадрангуй үзэл ийм зүйл ингээд төрч чадахгүйсэн. 근데 욥에게 왜 이렇게 심한 고통을 주셨을까요? Тэгвэл Йовд яагаад ийм одоо хэцүү, ийм зовлон учирсан болоо? 이것은 하나님께서 욥이 그 세상 줄을 다 끊어버리고 천국 갈 소망만 갖게 한 것입니다. Тэгээ энэ болохоор юу гэсвэлэр эзэн бухан энэ дэлхийн бүх зүйлсүүдээс тэрээр ингээд таслагдаад эцэст нь мөнхийн хаалцлалд орох юмсан хүсэлтэй болоосай гэдэг үүднээс өгөгдсөн гэж ингээд харж болно. 자, 우리 성도가 이 그 세상 것이 잘 되고 또 세상 사는 재미가 아주 좋고 참 단맛이 난다면은 노새처와 같이 세상에 대한 애착심이 많을 것입니다. Тэгээ итгэгч хүн ч гэсэн тэгдэг энэ дэлхий дээр байх амьдрал нь илүү сайн байгаад ажил үйлсэнд бүтээд тэг бүх зүйл ок байгаад байх тусам яадаг гэхээр илүү энэ дэлхий дээр ингээд байх юмсан гэдэг бодолд ингээд баригдах нь амархан болдог. 이게 세상에 하는 일마다 잘 되고 돈도 잘 벌고 몸도 건강하고 모든 것이 다 잘 되면은 천국 갈 마음이 있을까요? Бүх зүйл нь ок болоод байх юм бол энэ бүтээгээ хаяад шууд одоо мөнхийн хаалцлалд ор гэвэл яах вэ? 이제 천국 갈 마음이 없습니다. Яг үндэ ингээд тэгэх юм бол бүх зүйл сайн байх тусмаа одоо хурдан мөнхийн хаалцлал очих юмсан гэсэн юм тэмүүлэл ингээд байхгүй болох нь амархан. 그런 사람은 아마 세상에서 오래 살기를 원할 것입니다. Тэгээ тийм хүн яг л энэ дэлхий дээр удаан болж өгвөл удаан амьдрах гэдэг чиг баг.
그러나 세상 권력이나 세상 재물은 영원히 자기 것이 되지 못합니다. Гэхдээ бид нарыг одоо мэдж байгаа зүйл нь те энэ дэлхийн зүйлсүүд мөнхөд байна гэж байдаг. 다 잠시뿐입니다. Бүгд ингээд түр зураг байгаа шүү дээ. Тэ? 우리가 우리가 천국에 갈 때는 뭐 자기가 세상에서 재물을 많이 모아두었던 또 지식을 많이 쌓아두었던 다 내려놓고 오직 아무것도 세상에 가져가지 못하고 믿음 지킨 것만 가지고 갑니다. Тэгээ бид нар энэ дэлхий дээр байх хугацаанд цуглуулсан мэдлэг байна уу, эд баялаг байна уу, тэ юу ч байсан хамаагүй. Эзний тэр өдрийн тэр цаг ирлээ боллоо одоо явъя гэх үед та зүгээр тэр ургуулсан итгэлийнхээ үрчимсийг аваад л явна эзэн рүү. 그래서 이사야 3장 1절 말씀처럼 여호와께서 예루살렘과 유다에 의뢰하며 의지하던 것을 다 재버리겠다고 그랬습니다. Тэгээ Исая намны 30장 2절 말씀 юм уу? 3장 1절. 3장 1절. Тэгээ тэрнээс тийм учраас хэлэхээр Исая намны 3-ын 1 дээр гардаг шиг тий. Бүх зүйл дээр бид нэр хайх хэрэггүй гэсэн. 세상 것을 다 재버려야만 하나님만 의지하게 돼 있기 때문입니다. Энэ дэлхийн бүх зүйлийг бид нэр анхаарлаасаа авч хаяснараа эзэн бурхан руугаа итгэн найдаж эхэлдэг. 그래서 세상의 모든 의뢰하는 모든 양식과 또 의뢰하는 모든 물과 용사와 전사와 재판관과 선지자와 복술자와 장로와 50부장과 귀인과 모사와 모든 것을 다 제해버렸다는 이사야 3장 1절부터 나오는 말씀입니다. За тэгээ Исая 3-ын 1-ийг харах юм бол тэрэн дээр гарч байгаачлан бүх зүйлийг нээсэн арчин хаяна гэсэн. 이게 세상에 이 애착심을 갖고 살던 것을 다 끊어버리고 의지할 데가 없어야 하나님께로 돌아와서 하나님만 가까이 하고 하나님께만 부르짖고 하나님만 사모하고 천국을 갈망한다는 것입니다. Тэгээ энэ дэлхий дээр бүх зүйлийг найдаж болох бүх зүйлийг эзэн таслан хаях үед хүн яадаг гэхээр одоо эзэн рүү хандаж эзний улсыг хүсэмжлэн түүнөр ингэ тэмүүлэх болдог. 이게 세상에 자기가 의지하던 것들을 다 끊어버려야만 하나님을 의지하고 하나님께 돌아온다는 뜻입니다. Тэгээ энэ дэлхий дээр найдаж байгаа бүх зүйлүүдийг миний найдаж байгаа найдвар нь юу нэ? Тэр бүх зүйлүүд дээрээ одоо цэг тавих үед эзэн рүү хандах тэр ихлэл ингэ тавигдана гэж тавигддаг. 그래서 세상 것이 잘 되고 평안할 때보다 큰 풍파가 일어나는 것이 영적으로는 유익합니다. Тийм болохоор энэ дэлхий дээр харагдаж байгаа зүйлсүүд илүү сайжрахаас илүүгээр эзнээс юм уу аль нэг талаараа асуудал юм уу зовлон бэрхшээл сорилт над руу одоо нисэн ирэх нь таны сүнсний хувьд илүү ашиг тустай гэсэн. 하나님께서 우리에게 영적으로 유익하게 하기 위해서 세상 것을 다 끊어버릴 때도 있습니다. Эзэн бурхан зарим тохиолдолд бидний сүнсэнд илүү ашигтай байлгахын тулд энэ дэлхийн зүйлсүүд дээрээс асуудлуудыг биднэрт өгөх тохиолдол байдаг. 이게 자기가 의지하던 것들, 자식을 의지했다면 자식을 끊어버릴 수 있고, 물질을 의지하면 물질을 끊어버리고, 또 명예 영광을 의지하면 명예 영광을 다 끊어버리는 겁니다. Ингээ ялангуяа бас яадаг гэхээр асуудлуудаар би юунд найдаж байна? Тэр бүх зүйлүүд ингээд таслах тохиолдол байдаг. Би хүүхдээ хитрхи найдвар тавиад байна уу? Тэгвэл тэрэн дээр асуудал гаргадаг, тасалдаг. Эсвэл би нэр алдар дээр тавьж байна уу? Эд хөрөнгөнөр тавьж байна уу те? Тэр бүх зүйл дээр эзэн ингээд тэр ингээд цохих тохиолдол байдаг. 그러니까 그런 세상 것들을 다 끊어버려야만 하나님만 의지하고 하나님께로 돌아올 수 있기 때문에 하나님이 다 세상 걸 끊어버린 겁니다. Тэгээ яагаад гэхээр тэгж тасалж гэмээн хүн төрлөختөн болсон бид нэр эзэн рүүгээ ханддаг учраас эзэн тэгж тасалдаг. 이게 세상 것을 다 끊어버리는 이유는 우리 영이 잘 되게 하기 위해서입니다. Тэгээ ингэ таслуулахад өвд нь гэхдээ тэр нь таны сүнсний төлөө юм. Сүнсний чинь амьтаа байхын төлөө зөвлөх. 우리는 육신의 것이 잘 되는 것보다 영이 잘 되는 것이 더 복된 일입니다. Тэгээ бидний хувьд махбодтой нь илүү сайн байхаас илүүгээр сүнстэн сэргэг байх нь танд илүү өрөөлтэй. 아멘. 영적으로 잘 되게 하시려고 하나님이 육신의 것들을 다 제해버릴 때가 있다는 것입니다.
Тэгээд тийм учраас таныг илүү ерөөлтөд байлгахын тулд одоо тэр мах бодор найдаж байгаа зүйлсүүд дээр чинь бурхан одоо холдуулалт, зайлуулалт хийдэг гэдэг ингээд санах хэрэгтэй. 그다음에 23절 말씀 보겠습니다. 23 дахь ишлэгийг харъя. 하나님께서 둘러싸여 길이 아득한 사람에게 어찌하여 빛을 주셨는고. За Йов 3:23-ыг харах юм бол бурхнаар хашигдсан замаа ис харах хүмүүнд гэрэл юу нөгөөдөө вэ гэж хэлсэн. 이 하나님에게 둘러싸여서 길이 아득하다는 것은 이 고통으로 아주 희망이 없음을 말하는 것입니다. За энэ дэр бурхнаар хашигдсан энэ замаа харахгүй байгаа гэж энд хэлж байгаа юм болохоор чинь зүгээр тэр одоо Йовд ирсэн зовлон нь хэцүү байна гэсэн үг. 이 말은 하나님께 징계를 받아서 살 길이 없는 사람에게 어찌해서 아직도 빛을 비추어 주셔서 생명을 거두어 가시지 않는지 욥은 알 수가 없다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эзнээс шийтгэлийг аваад одоо ингээд бүр яагаад ч мэдэхгүй болцоо ийм хүн байхад одоо ямар ч найдвар бүх юм тасарцаг ийм хүн байхад чинь яагаад одоо болт над дээр эзэн өөрийнхөө гэрлийг тусгаад байгаа юм бэ гэсэн үг. 욥 자신도 지금 너무 육신적으로 고난을 많이 당하고 있기 때문에 이런 사람에게 왜 하나님께서 빛을 비추어서 이렇게 빛을 비춰주는지 알 수가 없다는 뜻입니다. Яа өөрөө ч гэсэндээ би ийм хүн гэд хэлж хаад яагаад ийм хүн дээр ч гэсэндээ та одоо эзэн гэрлээ тусгаад байгаа юм бэ гэж гайхс өөрөө ойлгохгүй байгаа гэсэн. 다시는 하나님이 욥을 사랑하셔서 욥에게 더 좋은 것을 주시기 위해서 이런 고난을 당하게 하신 것입니다. Тэгээ бидний бурхан Йовд хайртай учраас Йовд хайртай байсан тэрнээ түүнд ерөөлөг өгөхийн тулд энэ замаар түрхэн ингэ явуулсан баг. 우리가 하나님께 영광을 받기 위해서는 고난도 당해야 됩니다. Бид нар эзнээс одоо бид нар эзнээс ерөөлөг авахын тулд ийм одоо тодорхой 우리가 고난이 없이 이런 영광에 참여할 수 없는 것입니다. 안 들려요? 들리세요? 멈췄어. 그다음에 24절 말씀 보겠습니다. 통역 들리세요? 이제 들립니다. 끊겨졌어요, 목사님? 예, 끊겨 안 들렸어요. 파스를 탔었어? 미리 탔었어? 네, 24절 보겠습니다. 24절. яана. За 24-ыг үзье. Яасан юм бэ? 네, 나는 먹기 전에 탄식이 나며 나의 앓는 소리는 물이 쏟아지는 것 같구나. За 24 дээр текстэй гаслаан минь миний хоол хүнс болов, ёолон минь ус мэт асгарав гэсэн. 자, 이렇게 욥이 먹으려고 음식을 갖다 놓고 먹기 전에 벌써 탄식이 나오는 것은 고통으로 너무 식욕을 잃었기 때문입니다. Тэгэхээр энэ дэр гаслаан минь хоол хүнс болов мэдээч хэрэг Йовд идэх юм авчирч өгч байгаа тийм. Гэтэ тэр идэхийн эцсгүй гэх юм уу идэх хүсэлж байхгүй болтлоо хоолны дуран байхгүй болсон гэсэн үг. 자, 몸이 너무 아플 때는요, 밥맛이 있나요? Хүн ингээд маш өвдөх үед бүр ингээ хоолны дуршилгүй болчдөг, дуршилт байхгүй болчдөг тийм. 몸이 너무 아플 때는 밥맛이 없고 밥 먹기도 싫고 뭐 아주 Тэр ингээ хоол хүсэлж төрөхгүй тийм идэх хүсэл. 그리고 밥을 먹는다 해도 뭐 밥이 쓰지 않습니까? 경험해 보셨죠? Хоол идлээч гэслээч гэсэндээ тэр ингээ нөгөө амтгүй тийм. 그래서 욥도 마치 내가 먹기도 전에 그냥 탄식부터 나온다는 거, 앓는 소리부터 나온다는 거. Тэгэхээр яг тэр шиг ёо хоол идэх гэсэн гэлээч гэсэндээ тэр гаслаан гарч ингээд ямар ч одоо нөгөө идэх хүсэл төрөхгүй тийм ийм байсан гэсэн.
그 앓는 소리가 물이 쏟아지는 것 같다고 그랬습니다. Тэгээд тэр өслөрөө түүний бас ёолон ингээ гарч байгаа болохоор үйдэгч бүсэл төрөхгүй. Тэгээд тэр ёолон нь бас урс мэт байсан гэсэн. 이게 그 너무 아파서 이 신음하는 소리가 마치 물 쏟아지는 소리와 같이 계속 흘러나온다는 것입니다. Тэгээд одоо нөгөө нэг энэ ус асгарах мэт гэдэг нь болохоор чинь ус ингээ урсж байгаа юм шиг тасралтгүй гэсэн үг. Ёолон нь ус урсгатаа ингээ тасрахгүй урсдаг шиг тэрэн шиг ингээ яолж исэн гэсэн. 근데 몸이 뭐 이렇게 아픈 걸 경험해 보신 분들 알겠지만은 그냥 나도 모르게 그냥 계속 그냥 앓는 소리가 속에서 나오지 않습니까? Тэг ингээ өвдөж өвдсөн хүн л энийг мэднэ л дээ тий. Ингээд өвдөд яг ингээ үнэхээр өвдөд ирэх юм бол ёолон гэдэг чинь хүссэн хүсээг амнаас ингээ автоматар гарч идэг. 건강해서 병원도 한 번도 안 가본 사람은 그 심정을 이해하지 못합니다. Тэг ингээ өвдөхгүй эмнэлэг явж үзээгүй тий. Ийм хүмүүс л энийг ойлгохгүй. 저도 몸이 많이 아팠던 사람들이라서 그 충분히 이해를 합니다. Тэгээ пастрын хувьд болохоор би энэ бас ингээ өвдөжсэн хүний хувьд энийг бас ойлгох гээд байгаа. Ойлгоод байгаа. 몸이 약해가지고 뭐 태어날 때부터 몸이 좀 약했기 때문에 그 아주 젊었을 때도 몸이 많이 아파서 고생을 많이 했어요. Тэгээ төрхөөсөө энэ пастор болохоор төрхөөсөө ахуулаад жоох өвддөг хүнээс төрсөн. Тэгээ баг залуу наснда ч гэсэн их өвдөжсэн. 근데 신기하도 하나님께서 지금 건강을 주셨습니다. Гэтэ гайхалтай нь одоо ингээ харах юм бол эзэн эрүүл мэнд ингээ зөвшөөрч өгсөн байна. 하나님의 일을 하니까 뭐 복음 운동을 하고 또 선교하는 일을 하니까 하나님이 그 일을 감당할 수 있게 그런 건강을 주신 것 같아요. Тэгээ ингээ эзний ажлыг хийгээд тий ингээ явсан чинь эзэн магадгүй тэр ажлыг хийхэд тулд надад эрүүл мэндийг зөвшөөрч өгсөн бол л та. 제가 주일날이면은 주일날 오전 오후 예배를 우리 교회에서 드리고 또 밤에는 또 태국인들 가서 예배 드리기 위해서 무려 2시간 40분 이상을 1시간 40분을 운전하고 내려갑니다. Тэгээ пастор болохоор одоо 7 хоногт үдээс өмнө цуглаан удирдаад үдээс хойш чуулган хийгээд тэгэнгүүтээ орой болохоор Тайван хүмүүст Таиланд хүмүүст очиж номлохын тулд 1 цаг 30 минутын турш ингээд машинаар явдаг юм. 그러니까 오후 한 5시 40분쯤 출발을 하면은 7시 30분쯤 도착합니다. Тэгээд одоо үдээс хойш цуглаанаа дуусгачаад хөдөлгөхлөөр цагад ойролцоогоор 5:40 хавцаа хөдөлдөг. Тэгээд замдаа жолоо гараад явсаар нөгөө Таиланд хүмүүс төр очих үедээ 7:30 30분 юм яа. 네, 7시 30분쯤 도착해요. 7:30 хавцаа очдог. 그러면 준비해가지고서 저녁 8시부터 예배를 인도합니다. Тэгээд бэлдэж агаад орой 8 цагаас цуглаан эхэлдэг. 그래서 한 9시 넘도록 하고 9시 반 지나서 한 40분 정도에 다시 집으로 오기 위해서 출발합니다. Тэгээд 8-аас цуглаан эхлэх юм бол 9:30 хавцаа дуусаад ойролцоогоор 9:40 хавцаа буцаад гэрлөөгөө явдаг. 그러면 집에 도착하면 밤 한 11시 한 20분에서 30분 됩니다. Тэгээд тараад гэрлөөгөө буцаад явхлаарэ шөнө 11:30 хавцаа гэртээ очдог. 그러니까 하루 종일 예배를 인도하고 또 차 운전해서 내려가서 또 예배 인도하고 다시 또 차 운전해서 올라와서 밤 11시 반이 다 됐는데도 피곤하지 않도록 하나님이 지켜주시더라고요. Тэг ингээ өглөөнөөс ахуулаад өдөржингөө тий чуулган удирдаал жолоо орой жуулган удирдаал чуулган орой ингээл өглөөнөөс ахуулаад шөнө болтол ингээ явдаг. Гэтэ тэгээд ингээ явлаа гэхэд ядрахгүйгээр ингээ явах эрүүл мэндийг эзэн бурхан зөвшөөрч өгсөн байна. 그러니까 건강도 하나님께서 지켜주셔야 된다는 걸 깨달았습니다. Тэгээ тэндээс юуг ойлгосон гэхээр эрүүл мэндийг чигсэн эзэн өөрөө хамгаалж өгдөг юм байна гэдгийг ойлгосон. 아멘. 자기가 건강 관리하느라고 운동도 하고 뭐 좋은 음식도 먹고 뭐 하기도 하지만은 근본적으로는 하나님께서 건강을 주셔야 된다는 거예요. Бид нар эрүүл мэндийнхээ төлөө мэдээж хэрэг сайн идэж, сайн унтаж, дасгал хөдөлгөөн хийж ийм зүйл байх ёстой. Гэхдээ тэрэн дээр нэмээд явахлаарэ эзэн өөрөө бас зөвшөөрч өгдөг гэдгийг бид нар бас мэдэх ёстой. 제가 예전에 이런 태국 사람들 예배 인도하지 않을 때는
뭐 오후 예배만 마쳐도 굉장히 피곤했었습니다. Тэгээ урд нь болохоор одоо энэ Тайланд хүмүүстэй чуулган удирдаггүй байдаг багт чинь ердөө ганцхан үдээс өмнөх чуулган удирдлаа гэхэл аюух ядардаг байсан. 근데 지금은 그 내가 또 태국 예배를 인도해야 되니까 하나님이 건강을 주시는 것 같아요. Тэгээ одоо ингээд Тайланд хүмүүстэй очиод уртл чуулган хийгээд ихснээс хойш харах юм болохоор эзэн тэр эрүүл мэндийг өөр ингээд зөвшөөрөд өгч байгаа харагдаж байна. 근데 내가 다른 목사님들한테도 물어보면 자기는 오후 예배만 마치면 너무 피곤하다는 거예요. Тэгээ өөр хүмүүс ч гэсэн бас ярьдаг ингээд одоо үдээс өмнө үдээс хойш чуулган тараал хүмүүс маш ядарлаа гэж ярьдаг. 근데 저는 저녁 11시 반까지 해도 하나님이 건강하게 해주시더라고요. Гэтэ пастрыг болохоор одоо тэр Тайланд хүмүүсийн төлөө очиж үйлчлээд гэртээ ирэх гэсээр л шөнө 11:30 цаг 30 болтол ингээд гэртээ ирж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхэд хүртэл ингээд эзэн хүчийг өгөөд хамгаалж өгч харахад талархдаг. 그러니까 하나님께서 그 일을 잘 할 수 있도록 건강을 주신 것이라고 저는 믿습니다. Тэгээ эзэн өөрөө тэр ажлыг пастраар хийлгэхийг хүсэж байгаа учраас эрүүл мэндийн ч гэсэндээ эзэн хангаж өгч байна гэдэгт итгэдэг. 그러니까 여러분들도 하나님의 일을 하면은 하나님이 그 사람에게 필요한 건강과 물질과 필요한 사람도 다 주십니다. Тэгээ эзэн бурхны ажлыг хийх үед эзэн өөрөө тэр хүнд хэрэгтэй байгаа эрүүл мэнд байна уу, эд баялаг байна уу, хүн байна уу, тэг бүгдийг ингээд зөвшөөрч өгдөг. 그러니까 뭐 무엇이 없어서 못 한다고 말하지 말라는 거예요. Тийм болохоор би ийм юм байхгүй учраас ингэхгүй байна гэж хэлэх ирэх байхгүй. 나는 예를 들어서 돈이 없어서 못 한다, 뭐 사람이 없어서 못 한다, 뭐가 없어서 못 한다 그런 말 하지 말라는 겁니다. Яг юу тийм мөнгөгүй учраас хүн хүчгүй учраас ингэж хэлэх хэрэггүй. 정말로 없는 것은 믿음이 없는 줄 알아야 됩니다. Тэгээ үнэхээр байхгүй зүйл байна гэвэл тэр итгэлэл байхгүй гэсэн үг. 네, 믿습니까? 아멘. Та тэгж итгэж байна уу? Амен. 믿음만 있으면은 하나님이 내게 필요한 것은 하나님이 알아서 다 채워주시는 것입니다. Итгэлэл байх үед танд хэрэгтэй зүйлс шин бурхан өөрөө зохицуулж өгнө. 하나님의 일은 돈으로 하는 게 아닙니다. Тэгээ итгэлийн одоо бурханы ажлыг бол тэр хүн өөрийнхөө бодлоор хийнэ гэж байдаг. 믿음으로 하는 것입니다. Итгэлээр хийдэг. 우리 강성용 목사님도 보십시오. 강성용 Та 목사님. хан пастрын дээр харахад ч гэсэндээ тий. 강성용 목사님 교회도 뭐 이렇게 뭐 큰 교회도 아닙니다. Тэгээ хан пастрын итгэл одоо чуулган харах юм бол тийм том зуглаан биш. 그렇다고 해서 강 목사님 돈이 많은 분도 아닙니다. Тэгээ хан пастрыг харах бол тийм мөнгөтэй хүн бас биш үү? 이게 엄청난 일을 하고 있지 않습니까? Тэгээ тэр ингээд яаж ирэхлээрэ түүний хийж байгаа үйлдэлд нь харах юм бол ингээд тий маш ингээд өргөн хүрээтэй хийдэг. 무엇으로 하겠습니까? Тэр юугаар хийж байгаа гэж бодож байна? 제가 볼 때는 믿음으로 하는 것입니다. Тэгээ пастор харахад бол итгэлээр хийж харагдаж байна. 믿음으로 나가니까 하나님이 그 선교하는 데 필요한 돈도 주시고 사람도 붙여주시고 모든 걸 다 해주시는 겁니다. Тэгээ итгэлээр ингээд хийгээд эхлэхээр бурхан тэр одоо ажилд хэрэгцээтэй байгаа мөнгө санхүү байна уу, хүн байна уу тий тэр зүйлсүүдийг ингээд өөрөө хангаад өгч. 네, 믿어지십니까? За тэр нь итгэж байна уу? 아멘. 아멘. 네, 그래요. 참 제가 강 목사님 봐도 존경스러울 정도로 이렇게 참 뭐 아주 어려운 환경에서도 이 엄청난 이 신학교도 하고 또 몽고 교회도 세워나가고 하는 거 보면은 역시 하나님 믿음으로 나가는 자에게 하나님이 다 채워주신다라는 걸 발견했습니다. Одоо харах юм бол тий юун дээр итгэлээр хан пастрыг харахад Монголд ч очиод тий чуулганч тариал хүмүүс цавьд тараагаал библийн сургаалт ингээ хийгээл энэ байдлуудыг харахаар яаж юм гэхээр бурхан итгэлээр энэ бүх зүйлийг хийж байгаа хүмүүстэй хамт байт юм байна гэдгийг харж байна. 하나님이 무슨 일을 제일 기뻐하시겠습니까? бурхан юунд хамгийн дуртай гэж бодож байна? 복음을 세워나가는 일, 즉 복음을 전해서 죽어가는 영혼을 살려내는 일을 기뻐하시는 겁니다.
Тэгээ сайн мэдээг дамжуулснараа өгч байгаа тэр сүнслүүдийг аврах ажил тэр хамгийн дуртай. 여러분들도 말씀을 배우고 이제 이 말씀을 가지고 나가서 죽어가는 영혼들에게 전해서 다 이렇게 많은 영혼들을 구원해내는 이런 귀한 일꾼들이 되시기를 바랍니다. Та бид нар ямартай ч гэсэн та ч гэсэндээ танд өгөгдсөн үүрэг гэж байгаа. Тэр үүргийг та эцсийн хүртэл хийх нь таны үүрэг байгаа. 그러려면은 하나님만 전적으로 의지하고 나가시기 바랍니다. Тэгээ бид нар зөвхөн бурхан л надад ингээд таалахаарай. 뭐 누구한테 사람한테 도움 받으려고 생각하지 말고 하나님은 나의 목자시니까 내가 부족함이 없다 이런 믿음으로 나가시기 바랍니다. Тэгээ хүнд ингээд итгээд хүнээс найдах гэдэг их биш тий. Бурхан бол миний хонч. Тэгээд надад түнээс өөр найдах нэг юм байхгүйгээ та ингэ хичээх хэрэгтэй. 여러분들은 참 복 받으신 분들입니다. Та бол үнэхээр өрөөлтэй нэг юм байгаа. 이렇게 귀한 믿음 있는 목사님을 만났다는 것도 감사하고 Тэг ийм итгэлтэй те итгэлийн хүнтэй тааралдуулсан нь танд ингээд өрөөлтэй. 그렇게 하나님의 말씀을 배울 수 있다는 것에 감사하시기 바랍니다. Тэгээ бурхны үгийг ч гэсэн та ингээд сонсох болсондоо талархах хэрэгтэй. 또 우리가 이 배운 말씀을 가지고 나가서 또 전할 수 있는 그런 믿음을 달라고 기도하시기 바랍니다. Тэгээ таваас энэ сурсан үгээ тэгээ дамжуулах итгэл ингээд байгаа итгэлийг ингээд өвөрлөөд аваад гарах нь их чухал байна. 나 혼자만 믿고 나 혼자만 천국 가겠다는 생각을 버리고 좀 더 많은 사람들을 구원해야 되겠다 이런 생각을 가지시기 바랍니다. Тэгээ би өөрөө л итгээл би өөрөө л өрөөл авъя гэдэг ингээд суугаад байгаа ш тий. Энэ өрөөлийг дамжуулахын тулд гардаг байх хэрэгтэй. 이 복음은 부자보다 가난한 사람이 더 잘 받습니다. Энэ сайн мэдээ гэдэг зүйлийг харах юм бол баян гэхээс илүүгээр ядуу хүмүүс илүү их хүлээж аваад байдаг. 근데 우리나라 사람들은 한국은 너무 배가 불러서 이제 말씀을 잘 안 받는 시대가 돼 있어요. Тэгээ ингээд солоосыг харах юм бол тийм хүмүүс үнэхээр амьдралынх нь одоо төвшин сайжраад ирэх тусам одоо хамар нь өндөрцөө те үгнээс ингээд холдоод ирдэг тохиолдол байдаг. 요즘 젊은 학생들은 교회 잘 안 다닙니다. Одоо ингээд харах юм бол залуу хүмүүс чуулгандсан сайн явахгүй. 우리 어렸을 때만 해도 교회 다니는 아이들이 많았습니다. Тэгээ баг үед одоо пастрыг баг байхад харах юм бол чуулган хүүхдүүдээр дүүрдэг байсан гэж. 지금은 교회에 아이들이 없는 시대가 됐어요. Одоо харах юм бол чуулган дээр хүүхдүүд ингээд байхгүй үе эхэлж. 물론 아이를 많이 낳지 않아서 인구가 줄어들기도 했지만은 그래도 아이들에게 복음을 전해줘도 받지를 않습니다. Ингээд мэдээч хэрэг хүүхдүүд ингээд төрөлт багаснаас болоод хүн цөөрсөн гэж ойлгож болох ч гэсэн нөгөө талаар харах юм бол хүүхдүүд байгаа хэрнээ ирэхээ болчихсон. Буюу хүүхдүүдэд ингээд сайн мэдээ тараахлаар тэд нэр ингээд ирэхгүй байгаа байдал. 그 이유 중에 하나가 너무나 잘 먹고 잘 살기 때문에 그렇습니다. Тэр шалтгаануудын одоо нэг нь харах юм бол нөхцөл байдал үнэхээр сайжирсан байгаа учраас ингэж байгаа гэж. 너무 좋은 집에 살고 편안하기 때문에 그렇습니다. Үнэхээр ингээд сайн гэрт амьдардаг тий бүх зүйл нь амар амгалан болцсон энэ зүйл ингээд бас холбоотой гэж үзэж байгаа. 이 어려운 환경에 있어야 하나님만 의지하고 하나님께 기도하고 매달리겠는데 너무 편안하고 너무 풍성하고 먹을 것도 많고 하니까 하나님께 구하지 않습니다. Ингээд нөхцөл байдлыг харах хэцүү байх тусмаа илүү бурханд найдаж түшгэлдэг ингээ ийм байсан уу их байсан бол эсрэгээрээ нөхцөл байдал сайжрах тусам бурханаас гар тавих гэдэг юм байлт байгаа. 하나님은 이 사모하는 영혼에게 풍성하게 채워주시는 분입니다. Бидний бурхан бол түүн рүү хичээнгүлэн дууддаг хүмүүст хүнд дүүрнэр өгдөг бурхан байна. 그 말씀 듣기를 사모해야 됩니다. Үг сонсоход ингээ хичээнгүлэн анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. 예배드리기를 사모해야 됩니다. Тэгээд эзэнд хүндэтгэл өргөхөөр бас хичээнгүлэн анхаарах хэрэгтэй. 그럼 하나님께서 그 사람에게 더욱더 많은 은혜를 베풀어 주실 것입니다. Их юм бол бидний бурхан тэр хүнд илүү өрөөлийг өгөх болно гэсэн. 이게 요번 너무 몸이 아프고 앓는 소리가 막 물소리가 떨어지는 것처럼 이렇게 그런 고통을 당하고 있는 가운데서도 결코 하나님을 원망하지 않았습니다.
Мгм. За Йовын хувьд болохоор чинь Йоолох дуун тэр усны урсгал мэт те тасралтгүй гарч ирсэн ийм хэцүү байдалд байсан. Гэхдээ тэрээр эзэн рүү гомдлоогүй. 여기 나와 있는 것은 자기가 당하고 있는 그 고통을 표현한 것입니다. Тэгээ энэ дээр гарч байгаа энэ агуулмжууд нь болохоор өөрийнхөө тэр одоо зовлон шаналлт дундаа ингээ гарч байгаа зөв зовлонгоос гарч байгаа ийм одоо үйлдэлүүд гэж харж болно. 이 성경 말씀을 볼 때마다 욥이 얼마나 그런 심한 고통을 당했는가를 우리가 알 수가 있습니다. Тэгээ бид нэр энэ Библийг харах тусам Йовын одоо тэр нөө зовж байгаа зовлон нь хичнээн хэцүү байсан байдгийг ингээд төсөөлөх боломжтой. 그래서 그 고난 가운데서도 욥은 하나님께서 자기를 지켜줄 줄 믿고 결코 하나님을 원망하는 소리를 안 했습니다. Тэгээ энэ бурхан яасан гэхээр Йов яасан гэхээр хэцүү байдал тунд ч гэсэндээ бурхан өөрийг нь одоо босгон байгуулж өөрийг нь хүлээн авна гэдэгт итгэсэн байна. 근데 우리도 어떠한 시련을 만나더라도 반드시 그걸 통해서 하나님께서 나에게 더 좋은 것으로 주실 줄로 믿고 잘 참으시라는 겁니다. Тэгээ бид нар ч гэсэндээ тэг ямар нэгэн хэцүү байдал тунд сорилттой гаслантай юм зүйл тулгарсан ч гэсэндээ эзэн бурхан цагаан болохоор заавал туслана гэдэгт ингээ итгэж хүлээх хэрэгтэй. 믿는 일 잘 하시려면은 참고 견디는 게 중요합니다. Тэгээ итгэл гэдэг зүйл дээр бат зогсоё гэвэл одоо төвчж хүлээх гэдэг зүйлийг сайн сурах хэрэгтэй. 이 공부하는 것도 그래요. 참고 견뎌야 공부를 끝까지 마칠 수 있습니다. Тэгээ одоо хичээл ихэж гэсэндээ ялгаа авахгүй. Төвчж хүлээж ингэж хийхэд эцэг хүртэл хийж чаддаг, дуусгаж чаддаг. 힘들다고 중간에 포기하고 나가는 사람도 있습니다. Тэгээ хэцүүгээ дундаас нь одоо таслаад ч юм уу ингээд одоо хичээл орхидог хүмүүс байдаг. 우리도 신학교 공부할 때 보면은 입학할 때는 많이 들어왔는데 중간에 힘들다고 다 나간 사람도 여러 사람 있습니다. Ингээд бүр одоо итгэлийн сургуульд орж байгаа хүмүүсийг харахад ч гэсэн тийм байдаг. Эхэндээ олон хүн ордог. Дундаас нь багасаар төсөд хэтгэл үлдсэн байдаг. 또 졸업할 때까지 또 잘 참고 졸업은 했지만은 실제로 목회 나가서 또 힘들으니까 또 나가는 사람도 있습니다. Тэгээ ингээд дундаас нь одоо дундаас нь байж чад яг төгсөх үедээ хэцүү гэсээр гад сүулдэ төгсөхдөө хэдхэн хүн төгсөх боломж тохиолдол байдаг. 이 하나님께서는 어떤 사람을 붙들고 쓰시겠습니까? Тэгвэл бурхан ямар хүнийг хэрэгэлдэг гэж бодож байна вэ? 하나님을 전적으로 의지하고 잘 참고 견뎌야 됩니다. Тэгээ бурхан дээр эцээ хүртэл зүүнийг итгэн найддаг төвчж хүлээдэг хүнийг хэрэгэлдэг бурхан. 세상에 힘들지 않은 일이 어디 있습니까? Энэ дэлхий дээр хэцүү биш одоо ажил гэж байхгүй. 요즘 아이들한테 뭐 그 목사님 되라, 뭐 신학교 가라 하면은 힘들다고 안 하겠다는 사람들이 있어요. Тэгээ одоо хүүхдүүдэд ч юм уу хооч үеийнхэндээ одоо чи эзний хүн болоорой пастор болоорой гэж хэлэхээр хүмүүс хэцүү гэдэг хүмүүс байдаг. 그래서 저는 그랬습니다. 그러면 세상에 힘이 안 드는 일이 어디 있느냐? Тэгэхээр пастор гэхээр тэгвэл энэ дэлхий дээр хүч орохгүйгээр болдог зүйл гэж байгаа мó гэж асууад. 뭐 세상 일은 쉽냐? Энэ дэлхий зүйл амархан гэж юу? 뭐 목회하는 것만 어렵고 세상 일은 쉽냐 이겁니다. Тэгээ одоо гэдгийг тэгвэл хончлын ажил хэцүү, бусад дэлхийн ажлууд амархан гэж юу? 어떤 면에서 보면은 사실 세상 일이 더 힘들더라고요. Moo зарим тохиолдолд харах юм бол баг дэлхийн ажлууд хончлоос хэцүү харагддаг байдаг заримдаа. 저도 목회를 하면서 어려울 때는 좀 일도 좀 해봤습니다. Тэгээ пастор бас урд нь одоо хончлол хийж хагаад тэрний хажуугаар дэлхийн ажлыг бас хийж үзсэн. 근데 제가 해본 결과 목회하는 것보다 세상 일이 더 힘들더라고요. Тэгээ пасторын хувьд болохоор ойлгосон зүйл болохоор өөрөөсөө хончлолоос илүү дэлхийн ажлыг хийх нь илүү хэцүү мэн гэдгийг ойлгосон. 그리고 목회는 아무리 힘들고 고통스러워도 하늘나라에 받을 상급을 생각해서 기쁨을 할 수 있습니다. Тэгээ хончлолыг болохоор чинь мэдээч хэрэг хүч орно хэцүү байна. Ийм боловч Тэнгэрийн хаанчлалыг харах ийм найдварын одоо утас байгаа. 뭐 세상 일 잘했다고 해서 하나님 앞에 가서 상 받겠습니까? Тэгээ бурхны өмнө очих үед чи би хончлол хийсэн гэж хэлэхэд ингээ болно. Гэтэл
дэлхийн ажлыг хийж байгаад би дэлхийн ажлыг сайн хийж ирлээ гэж хэлсэнд хэлнэ гэж юу? 똑같은 고난을 당했어도 주님을 위해서 복음을 전하라고 고난을 당했다면은 얼마나 하나님 앞에 상이 많겠습니까? Яг ижлэхэн одоо зовлонтой тий ижлэхэн зовлонтой ажил хийж байгаа гэх юм бол илүүгээр эзний төлөө эзнийг баярлуулсан энэ ажлыг их нь илүү дээр. 그런 면에서 보면은 세상 일 하는 게 더 좋겠습니까? 하나님의 일 하는 게 더 좋겠습니까? Яаж утсан гэх юм бол эзний ажлыг хийсэн дээрөө бусдын ажлыг хийсэн дээрөө. 제가 볼 때는 이 목회가 제일 좋은 것 같습니다. Тийм пастор миний бодлоор бол энэ одоо хончлолын ажлыг хийх нь хамгийн их хэрэгэлтэй. 뭐 목사님이니까 그런 말씀 하시지 않습니까? 혹시 그렇게 질문할 수도 있습니다. Тэгээ магадгүй те та өөрөө пастор болохоор хийж бодож байгаа гэж бас бодчих магадгүй юм. 그런데 세상 일도 해보니까 정말 그래도 목회하는 것이 더 즐겁고 재밌고 보람 있고 앞으로 하나님 앞에 가서 상 받을 거 생각하면 기쁘고 즐겁습니다. Гэтэ тэгтэл одоо эзний ажлыг хийж явах үед ч гэсэндээ эзний өмнө те дандаа хэцүү байгаад байгаа зүйл биш. Баялаг тохиолцож байна. Тэ баяр хөөртэй үйч байна. 얼마나 좋은 일입니까? Тэгээд бас дээр нэмээд эзэн дээр очингууд шагналж гисэн аавна ингээ бодох юм бол ямар сайхан тий. 물론 여러분들 가운데서도 이렇게 말씀을 이렇게 전하고 교회를 하시는 분도 계시겠지만은 이렇게 말씀을 배워서 나가서 한 사람 한 사람에게 좀 더 많은 사람에게 말씀을 전하시기 바랍니다. Тэгээд мэдээж хэрэг та нар маань бүгдээр эзний ажлыг хийгээд гараад тий сайн мэдээ тараагаад ингэдэг хүмүүс бах. Гэхдээ илүү жоохон хүч өгч илүү ингээ тий эзний ажил дээр хүч шамдаарай гэж хүсье. 예를 들어서 물에 빠져서 죽어가는 사람을 가서 어떤 사람이 건져내서 살렸다고 합시다. Одоо магадгүй юм байна. Усанд одоо живж байгаа хүмүүс ээ гэж бодъё л доо. Тэгэх юм бол очиод тэр хүнийг бид ингээ гараа цонгоод аварна шүү дээ тий. 그러면 그 살아난 사람은 자기를 살려준 사람에 대해서 평생토록 은인이라고 생각하면서 잊지 않을 것입니다. Тэгээ тэр аврагдсан одоо хүнийг живж байгаа хүнийг гараа сонгоод аварлаа гэж бодоход аврагдсан хүний нөгөө аварсан хүнийг насан турш талархах нь тий. 그 사람에 대해서 얼마나 고맙게 생각하겠습니까? Маш талархаж тий тэр хүнийг төлөө тэгж амьдрна. 이렇게 육신의 생명을 살려준 것도 이렇게 너무 고마워서 평생 잊지 않는데 지옥으로 갈 수밖에 없는 영혼을 살리기 위해서 복음을 전해서 살려냈다면은 얼마나 그게 고마운 일이겠습니까? Тэгээ одоо мах бодыг аврахад ийм хүндтэй ийм чухал гэж хүмүүс үздэг бол тэр тусмаа сүнсийг тий мөнхөд ингээд амьдруулах гэж байгаа тэр үхэх гэж байгаа сүнсийг амьдруулах ажлыг хийнэ гэдэг нь ямар их өрөөлтэй ажил вэ? Ямар талархмаар ажил вэ тий? 만약에 복음을 듣지 못해서 그 사람이 예수님을 믿지 않아서 지옥으로 갔다면은 얼마나 불행한 일이에요. Магадгүй одоо сайн мэдээг сонсохгүй байжгаад тэр хүн өнгөрөөд там руу очлаа гэхэд энэ ямар харамсалтай вэ тий? 근데 그 사람을 우리가 복음을 전해서 살려내서 천국으로 인도했다면은 그 사람이 자기를 지옥에 갈 사람을 천국으로 인도했으니까 얼마나 평생도록 고맙게 생각하겠습니까? Одоо тийм хүнийг бид нэр тэг мөнхөд одоо там руу өөхөх байсан хүнийг мөнхөд амьдруулах те эзний тэр амийн зам руу удирдлаа замыг зааж өгөх ажлыг хийлээ гэх юм бол тэр хүн хичнээн талархах бол 이렇게 기쁨으로 사명을 가지고 이 복음의 일을 하시기 바랍니다. тэгээ та ингээ баяр хөөртэйгээр те өөрийнхөө танд өгөгдсөн үүргийг ингээ хичээнгүлэн хийх хүсье. 그다음에 25절 26절 한번 보겠습니다. 그래서 25, 26 절 이шлыг харъя. 나의 두려워하는 그것이 내게 임하고 나의 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤구나. 평강도 없고 안온도 없고 안식도 없고 고난만 임하였구나. За имээсэн минь над дээр ирж айсан минь надад тохиов. Би тайвширсангүй, тайтгарсангүй, амарсангүй, айхтар хямарч байна гэв. 여기 보면 두려워하는 그것 또 무서워하는 그것은 바로 큰 고난을 가리킵니다. Одоо энэ 25 дээр хэлж байгаа би имээсэн болон айсан гэж хэлж байгаа энэ болохоор их одоо зовлонгийн тэр өдрүүдийг хэлж байгаа гэсэн. 이것은 모든 사람들에게 무서움이 안 될 수가 없습니다. Тэгээ хүн болгонд болохоор чинь те айдас гэдэг зүйл ингэ байдаг. 그래서 이 무서운 큰 고난을 욥이 갑자기 당하게 돼서
탄식하게 됐다는 거예요. Одоо тэгэхээр Йовын хувьд болохоор ч бас тэр их хүнд зовлонг одоо авчаад тэр юу яахгүй те тайвширч чадахгүй байна гэсэн те. 그래서 욥에게는 평안과 안식이 전혀 없었습니다. Тэгээ түүнд ингээд бүр тайвширч чадахгүй болохоор амар тайван байхгүй. Тэгээ амралт гэж юм байхгүйсэн. 그때 욥은 하나님을 더 가까이 하게 되었고 하나님께 부르짖게 됐고 하나님만 바라보게 됐기 때문에 영적으로는 유익이 됐다는 것입니다. Гэтэ ийм байсан боловч Йов тэр үед илүүгээр одоо энэ үед илүүгээр эзэн рүү ойртож түүнийг харснараа түүний сүнсний хувьд л илүү одоо энэ хүнд цаг үе нь түүний сүнсний хувьд илүү одоо ашигтайгаар хэрэгсэн гэсэн үг. 자, 이렇게 욥은 자신의 그 짧은 지식으로 죽음을 갈구했지만 죽음은 영원한 안식과 쉼이 아니라는 것입니다. За магадгүй Йов тэ өөрийнхөө энэ богинохон одоо бодлынхоо тэр шунтал дундах бодсон богинохон бодлынхоо үндсэн дээр өөрийгөө ингээ хараагаад өөрийгөө ингэж байсан боловч эцсийн дүндээ харах юм бол үхэл гэдэг зүйл нь одоо үхлийг хүсэмжилжсэн боловч үхэл гэдэг зүйл нь мөнхийн амралт биш гэдгийг тэр ингээ ойлгосон баг. Дараа 이 죄 아래서 죽는 모든 인간은 영원한 절망과 고통 속에 던져지는 것입니다. Тэг гим дотор үхэж байгаа бүх хүмүүс мөнхөд ингээд одоо тайвшрах чадахгүй мөнхийн зовлонтой ийм байдал руу орж байгаа. 그러면 욥은 그토록 바랐던 참된 안식은 오직 예수 그리스도 안에 있다는 걸 아는 것입니다. Харин Йовын хувьд болохоор тийм учраас гэхдээ тэгтлээ хүсэмжлээд байсан амар тайван тэр тайвшрал нь эзэн дотор байна гэдгийг тэр ойлгосон. 예수 그리스도 안에만 참된 안식이 있다는 것입니다. Эзэн Есүс дотор л жинхэнэ амралт байдаг. 이게 십자가에 못 박혀 죽으시고 또 다시 부활하셔서 사망의 권세를 이기신 예수 그리스도 안에 참된 평안이 있습니다. Загламайн зовлон гэдлээд насраа дахин амьлсан тэгэхээр энэ Есүстэл үхлийн хүчийг ялсан хүч байдаг. Амен. 그래서 예수님을 만난 사람은 항상 모든 불안은 다 던져버리고 평안함을 찾는 것입니다. Энэ Есүстэй уулзсан нэг нь л яадаг гэхээр үргэлжид өөрийн тэр дотор төрж байгаа тайван бус байдлаас ангиж ирч чаддаг. 자, 그러니까 죽는 것만 최선이 아니라는 거예요. Тэгэхээр үхэл гэдэг бол бүх зүйл биш. 죽는다고 다 되는 게 아닙니다. Тэгээ үхлээгээд бүх зүйл болдог ч юм биш. 세상에서 만들어져서 즉 자기 믿음이 자라나서 천국에 가야 영광과 존귀와 칭찬과 상급을 받는 것입니다. Харин энэ дэлхий дээр тэгээ үхээс өмнө буюу энэ дэлхий дээр амьдарч явах хугацаанд танд өгөгдсөн тэр итгэл гэдэг зүйлийг бид нэр өсгөхдөр анхаарах хэрэгтэй. Тэгснээрээ өсгөж явах үед цаг нь толоод эзний өмнө очиход түүгээрээ та одоо шагналыг авах болно. 이게 사람이 너무 고통을 당할 때는 죽고 싶은 생각이 누구나 있을 것입니다. Тэгээ хүн мэдээж хэрэг маш хүнд зовлон туулах үед өгч хэмсэн гэсэн бодол төрөх бах. 그러나 그대로 죽는 것만이 능사가 아니라는 거예요. Гэтэ тэд нэр өгч бах гэж бодоод үхлээ гэхэд тэр асуудал нь шийдэгдэхгүй. 세상에서 자기를 잘 만들어서 믿음이 많이 자라나야 언제 죽더라도 하나님 앞에 영광스러운 자로 설 수가 있는 것입니다. Тэгээ энэ дэлхий дээр байх хугацаанд өөрийгөө босгон байгуулж итгэлээр өсөж тэ ингэж байх үедээ нэгэн цагт эзний өмнө очих үед танд алдарн өгөгдөх болно. 네, 아멘. 네, Амен. 오늘 여기까지 하겠습니다. За хэдэл өнөөдөр энэ хүргээд дуусгая. 뭐 혹시 뭐 물어볼 거 있으면 물어보세요. Асуух зүйл байна уу наахан? 네, 그러면 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. За хэдэл залбираад дуусгая. 네, 하나님 아버지, 욥은 극심한 고난과 고통 속에서도 하늘나라에 대한 소망을 바라봤습니다. Эзэн минь Йов хэцүү тэр зовлон дундаа Тэнгэрийн хаанчлалын найдварыг харсан байна. 하나님께서는 욥에게 영적으로 유익을 주기 위해서 이런 고난을 당하게 하신 것입니다.
Эзэн минь та Йовд сүнслэг ашиг тусыг өгөхийн тулд энэ зам руу түүнийг зөвшөөрсөн гэдэгт итгэж байна. 우리도 어떤 고난과 어려움이 온다 할지라도 하나님께서 행하시는 그 기쁘신 섭리를 깨닫게 해주시옵소서. Эзэн минь бид нар ямар нэг асуудалд орсон ч бай, эзэн танаас зуурч тэр асуудлыг ялдаг байхад туслаач. 그리고 감사하며 자기를 잘 만드는 자가 되게 해주시옵소서. Та мөн ямар ч нөхцөл байсанд талархаж өөрийгөө босгон байгуулахад анхаарахад туслаач. 믿음이 잘 자라나서 하나님 앞에 설 수 있는 자가 되게 해주시옵소서. Эзэн таны өмнө итгэлээр бид нар өсөж, таны өмнө цаашаах тусныг нь болоход тусалж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. 아멘. 네. баярлалаа. 네, 수고하셨습니다. 네. 네, 수고하셨습니다. 네.